enawie ena ye yawada bosome nsuin ne da etoso aduasane ne emfimpinu ene aduonumu ene ewei ebre na wiedu sayede Asem Beba Dabi dwumadi no babesom dwumadi a ye die ya adesua sabre kro na amu nso san so ya ade kire enu nti awie ye besua de na ya san a kire ye ho nso ade na dwumadi uko YouTube ne so a ye demu live ewo ho obehwehwe OTEC 102.9 FM ewo so hwehwe OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so na wo hwehwe na nhunu a de obeye so obe subscribe o subscribe a video no send ye stream no awiabre mu pictures any videos a ye de nam no ye de befa ho wo de wani krotua wisi besem na wahunu de ekọ ene de eba sabre kro na amu no ukogien radio so wo London a dwumadie ni twagum live enso wo ho dache hima radio so e wo Denmark abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio so wo UK ena Kings radio eni ni TV e wo France Paris afi France hwa no OTEC radio enso san wo France awie wonom nso atwa atum na wo fa yen dwumadie no live me de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesamakana nanie na sabre de yesim ewo Asem Beba Dabi kase ebo bema ne so akosu aje wa akode my African queen wa ye krado ena wie insam hodo egu bema ne so wo kase ebo pono ne so no onfa nsom oba pasom Akrambe dase ebusuafo broso se awia promto brakase ebo no yade ebesomo ewo Asem Beba Dabi kase ebo eso na ena wie ni edi mwakote no bi ene se yebekọ COVID-19 mu kakra ne yakọ akọhwe ewiase amanse nyina baabi a Ghana ya pompon so akọ akodru sanso ena sebre ena no dwada arewo semu ede to woni se krachi bia hye no akonfo yayaya ewo no sentreso no ena busua dia betu dwa se enye no koreda se wo modo hye no na woni sika akọ akogu men's gold ehwo adwendwene ne nam so a wode aye nyamedia na aposifuo mienu ya wo muso kwoto wo da river mu na sentam na wo ye nyamedia ya no abedo dwa sebre ya ye kasei wode na wotwede die ahyehye so dia mabako a yensem twani akwakopie ho antia ya yensaka enawia bre kire mu se wo hene ya wono ewo kafaba sebre ya ye kasei aposifuo agyan no afufuro bi ka ho ena enawia so yesinkunya ewo bama isu a yede ebesomo na yemfa sedama edusa heba mixture ene ne capsules edusa heba center na akwakofa diaba se wunya bi yebeboa pa betu sisie no ne eye wo ye nyina se de afiri ho Asem Beba Dabi koko wo suo bema wa yemre wompam wo ba wonso saa tenkana te kofam no achi kurampo no woposo ye oja wanka saa kokobu panamu sayade wakwakote bia wonye dusa heba mixture ne capsules na wano noma no pawia ne enumre wo ba OTEC fema wonsa beka bi anase ko Freddy Men's Ozon's chemist enim yaya ye tonro ya homa ne 0500 110115 and 0557 009824 Hepa Plus eba mixture nie eye 10 Ghana cedis per busuafo ye dadwene mo hontia se wompom din no enye ye pa se ne be ya ubenya aduro ne biato wapom din besi pie besi tadiama wonti ene ye de Hepa Plus eba mixture ba ene mere wafo ne nkokora mrante kwa ene maba wa obi ye di ho adanse wonso koso bihwe ne di ho adanse bi esanse bua ebusi immune system no ema wonya hoden mampanyini kurasi ye ne di yanum nupa enti wonnom wa no hwehwem apa Hepa Plus eba mixture bi enya no nko an ye de aba ye de pavi ene plasma eba mixture so tato na ne ye nie wo bia malaria fever dokoro wo pa wo je ba bia nya wate asiw so wonya pavi ne eye plasma eba mixture bi no wanonom enu achi kurampo no amaduane wotena ho a wontumi ntibi ni enkane na wotimi komu ba se rantre ene won kurampo yabo eye pavi ne plasma eba mixture anemia joints ni ye de nkaye no so wohia bi pa don hwere ba ko pe ubon se wankasa wapom de no esan so esi ne data mu biem wokọ pharmaceutical shops herbal shops ye be wo no bisa won sabeke drebi anase wo de free 0542 778
572 0542 778 572 and 0542 807 907 and you make one me nui and na so senior and we are bring so yatanase edekase bo ebabesum medi ene akosia ejiwa kwade afejibre ne enchechun simnimu emfama Asem Beba Dabi asem no diaba na ade sabia no COVID-19 yadia yebo ho dawro ye ka se yahweye na afenso krampo bo ho ban de free sa yademwa we hu no dan da nyina na ebi ba beka ho e wo Ghana memu na ye sha se free match no na emienu ene mpempenso a Ghana yakwakodru no eye mpem eye ahasa miensa wo ha ene aduanan mienu 35,142 na ewo Ghana ememu na nipa dodo wonam so ahwere won monkwano eye nipa no wo ha aduoso enum 175 na wonam sa COVID-19 yade su a wati na nonom ewo ense do yaja na adane da nyina sene yedi nka de tudwa na ye kiremu wose nipa dodo no na wo hoto wonom na enam se bi mo hoto wonom na bi so ho efiri wonti no ene active cases ni e beka no se yade no eda so wo ho enipa dodo yade nda so hyehye wo mu wedie no mu no eye nipa no mpamiensa ahensia aduowotwe bako 3681 ene active cases a ewo Ghana memu na sei ene ye beko no mantam ediamamo sei ye konkra mantamu a enipa dodo a wanya COVID-19 yade wo honom no eye nipa no pem dunwotwe ahanu anunum 18,205 Asante region sunie enipa no ye mpem nwotwe ahanso aduanan nwotwe 8,748 Western region mechira atoye mantamu wonma wanya COVID-19 yade bi e wo honom eye nipa no mpem bienu ahanum adiosunsia 2,576 Central region nie emfinfin mantemu womu ne toso makomako enan na nipa dodo wo honom a wonye yate yi eye apemba ko ahasa adiosensia 1,366 Eastern region ye 1,304 apemba ko ahasa ne nan ena Voter region from mantemu eye ahanum adiokonomiensa 593 Bono East Mantamu aye ahanan aduowotwe miensa 483 ena fe bono mantamu ankasa enso ye ahanan aduasa bako say yakwa Western North region atoye tifeto mantamu a enipa wate COVID-19 bi ade for wonom hono eye ahasa aduosia miensa 363 ena fe Northern region tifeto mantamu eye ahasa ne nkono 309 Upper East region nie womo ye makomako ahanu aduowotwe mienu 282 enenya COVID-19 bi ewo honom afi woti mantamu sunie enipa wakwati yade bi wo hono eye wo ha aduokono mienu ahafo region ye wo ha aduanan enum 145 enafe Upper Western region enso ye aduoson kono 79 Savannah region ye aduonum nson 57 North East region ye nkono na se manta makomako edu ensia no North East region die fritete ebepemu nei enipa nkono no a ena wanye yade bi ewo ho na se yakwa wiase amansa nyina mu nso a COVID-19 yade no bebia kwa akodru nie ewiase nyina ne yakwa akodru 17,213,663 17,213,663 enu na ewiase amansa nyina COVID-19 yade no enipa dodo a wonam yade so ahwere wo monkwa ewo wiase nyina no eye 670,909 670,909 afa wiase amansa nyina no amaman numu a yade adokroso nie America man no ne dikan womo ewo 4,568,375 4,568,375 COVID-19 yade na mebobo swem na nipa dodo a wahwere wo monkwa ewo America mamu no eye 153,848 say yakwa Brazil manimu a ewiase amanse nyina wo mu ne toso mienu na nipa dodo a wonye yade bi ewo Brazil no eye 2,000
2,553,518 2,553,518 enipa dodo a wonam so ahwere wo nkwa no eye 90,188 90,188 India mine to so miensa wo so 1,588,177 enipa dodo a wonye yade bi wo hono nkwa no wonum a wonam so ahwere wo nkwa no eye 35,036 35,036 and wo India manim one ma wahwe wo nkwa yakọ Russia ne to so nan e wo wiase amansa nyina eno so ni padodo a wote yade bie e dia for one ho no eye 834,499 834,499 and na one ma wahwe wo nkwa no eye 13,802 13,802 yankọ South Africa ne tosu num ewo ewiase amansa nyina emu na se yenya ebibiman ba ko a wono ha ka wiase amansa nyina COVID-19 yade no ho South Africa man no enya 471,123 471,123 COVID-19 yade ena won ma wahwere wo nkwa no eye 7,497 7,497 afa yemra bibire mu nyina amama ya hodro nan ya yade yin so enam so a edinya ewo ho ewon so South Africa man no ne dikan enipa no eye 471,123 and enipa no 7,990 497 enam so ahwe wo nkwa Egypt ene toso mienu ewo Africa enipa wonam yade su nya bi ewo Egypt no eye 93,356 93,356 and enya yade bi ewo Egypt wo mtoso mienu one mama show woman kwa ewo Egypt aya 4,728 4,728 afi Nigeria nie woman etoso miensa Nigeria nipa wonye yade bie wa bebremu no aya 42,208 42,208 and afi woman fo no ma wahwere woman kwa ewo Nigeria menimu no aya 873 na woman konkro Ghana die ebibire mu nyina no COVID-19 yade no ye ne yetoso mako enan yakoyanim enyankro na dodo no a ewo Ghana mamu no eye 35,142 35,142 enenye yade bi ewo Ghana mamu ena won ma wahwe wo nkwa ewo Ghana mamu ewo COVID-19 ho no eye 175 enti amama nyina wiasem nyina de ena maboboso yakwa bibiremu nso a Ghana ene toso nan ena fe Ghana mamu die so ena masanso akirikiri edi akiremu ye konsen foforo mu na no joda ye de tumanim se sawko no sontra so a eno wa Asante mantem ko pokuma se yeyi a abrante kwa bia wanya mfinhia no aduonu nsia ne din ene tadimensa asa abrante kwa wa hye no akonfo ya ewo ne damu a kyese kwa ya hometesem na asem ne ba ne be ye ewo mamu se krache ne korampo no emre bi atwam wo men's gold sa sika kora bia woni sika kogu ho emewie kire no sika twitwiri die ya ahwere no wo monya koro enti no na dan de nyina de achi ade sa wodwere ho amedrume bi korampo no na nka ya fa na dwene mu kakra wo hwe sanie esibi di ne nya no a enti no na ma ne dwonwene ho ana no dwoada ade chiye na wo hye no akonfo ya ewe no sontreso na ene wo tekese bo yene sa tedimensen ni papa nimpon abonkomo akosia no na wa kire nsemu sanya no kore enye no kura sene ne na monten so wa manfo bi no mo kana se mpeduasa wo mbeso mo nam kwati kwa bi so no mo guo mo de hye ne ni ase no na krachi kurampo wu ye no wo no kurampa fum ne mu esanse dana na dwono ne te wo me kire kwasia da ne no mre wo na tena se kurampo adidi awia bonkomo kye siri hehe ne ade wo no mo de bia adi abrabo mu nkomo enti ade chi ye no wo te se ne bana hye no akonfo no na ne ya esanse ne bana se mpeduasa masom ne adwuma nketinkiti ya na akoda no ye
enti ono ane ye no wa se nei wa manfo bi no mo kire se wo de sika kogu men's gold ena nka ya abo afa ne tirimu a wo de nam so ahye no akonfo yayaye na enam so mo OTEC kasiebo ye ne na bonkoma mo kire chinsemu e de akire isi mada one man mini abaye be bom se mi sol me be ha de be baye no se ha mi ami ba no ni sika bia na ho ono ko ni sika bia ni men's gold ho ono ana o tonton ni ma kakra na edo nyime a oba abelenti o mu oniska kra na otimi bisa me e amani ni aba konso abi otimi man bi na fe de ba awon kire bia bi ni sika bia ni ba bia so omode nam se omo se ni sika na ni sika bia ni wa o men's go down o my koji you say anything o man dey politics Ebusia for natural say no way eye tadimensa ne papa ni mpon akwsia no ena yetene nka no na nansentem wa yede to manim se aposifo bia na nka wo kwa kwakira kromfromfo ewo Krobea France Krobomu ekowie kire wo da river ekoda ne butu eye kodro no na won moteso no ema aposifo mienu won mo hwere wo nkwanya yaja na ababeto dwase enroda ena wode na wotwede de hyehye suo edema Lance Corporal Amidaus akwasi Boatin na wabre mu de na wotwede de hyehye suo nyame no kwasemni na esa akwakoye wo su ne adwadwo wo manfo no ma won musuo small scale miners ni padodo ye won bo chenku baye se wo mo so ba bua esu na wotwa adwadwo ewo na wotwede de na so no na enye Asem kuma na ekoba ne sa no yansentwe ni ya ono ebutu oboase Isaac amfo wokoho na woni obakunani Emilia Boatin ebonkomo na sei eno de to omen aposifoni What's my banker? Mentimi kwanjindi. Sansa mekunu onyale ibianye no krame me mase okọ ejuma ba. Beti ya ne say. Ese amu chesi am Roberts. Ana mekunu akoto nsuo mentimi kunu wa mabiom. Timi dia se ma mebusa ne say. Ese akoye na ejuma. Na I'm since me couldn't watch it in front of me. My hair day, made in my shaman. Me see me a graduate, so me near Juma. So my head day, no matter me, mammy, you know me first born 4 years, second born 2 years. Made in my shaman. My head day, and I'm a shaman, man, me bush. The mission for this at who were Jumemu. A Juma, yes, man, or your woman, Sino. Omonya master die because me could see us no shane money ye o chameni ne bushie ye se me sromo sakopani said dia o master die was so ye mo me ma no me ne me ma ne me bushia no omonya ma ye na Ewusiafo we Lance Corporal Amidaus kwasi Boatin ya wafrim we na yire ene ne kasaye ne Emilia Boatin na eno achi no ye ne kasama for de mabusuan yi enso bonkomo no chirichiri mu edapotia eyiye nankasa ebeba so ehyehyɛ no ene sɛ ya de na akɔhye 29th August ene ebeyi me wofase no na ya pɛ no Krobea na yebeye bibia wo boase ha na yakosie no Jacobu patase Jacobu ho ne yebekɔkɔ pɛ no Krobea na mo yebeye bibia awo eboase ha ndi me pesa me ka kyerɛ mo sɛ omo ya de bebre na mo yesra wo mo sɛ ayi da no omo nyama no mroso omo nyama no kɔ nanim asan sɛ ye ba ne sabusia ne yamfa ye ho anyimo nka enoma binumu ekɔ basa because ye kan say ye de ho ato omo so kra nka enyeye nti ye basra wo mo sɛ ayi da no amoma no ma enkɔ nanim enkyɛn sɛ ye ni da omo so asan sɛ adwuma no mu na ye nua no ofiri yensa aninti omunyi dokasia di enkyera ya amoro sade na wotwe yehuni kasamofo de ma abusuan ya sebre wo mo de hye firi muwe ene ne kasaye ne no achi no ye ne woboase police commander DSP Martin Asenso enso kasaye na sei
eno kan odi police ya sabe omo obusua jasamba obusuafo no abehia police na ene IGP ehia ye hwe ntoto ye ho Asem Beba e ukaya IGP no ankasa ene senior commissioners free nkran ba ha hwe nkura no se de amamne ne amane tie e ma nkran se sabe de asi no ane nche se ukwadwuma na wa ma ane nche se ya aka no so nkwadwuma IGP no ankasa turu na ba ha ono commissioners e bai o me se nkran se de asi no occupational hazards ana are aba nti busanfo no hia no ene president to ye no na so mo yemienu eni ba ko free brokum aye friend Mr. Chirame enyina be ko brokum na ko na ko pene Krobea eni ba ko ka no Madios ono de fozo je ho ne ade no watra ha che odi president no first station ni watra ha ne oba ware ha ne nyemani ane ba ne enyina free ha ti no be so me bibia wa ha ane ade ti ne ba ya busanfo no ma ya tiase say no you do not that dia say 29th of August information we come IGP na bona mane say nana oba ye na oba chia na mo say na amanfo ana say sabe abusua no aka kire ye abusuafo ni ekotie ye eyo oboasi post commander DSP Martin Asenso na yete ne nka no na ye konsem foforo mu Owura Zakaria Seidu Yaya wono ayo hini a woka faba Savannah region asem na mekan na sirbira ye kasei ababeto dwase aposifuo agyae no ja won mogya ni nyina no wo mu de mu nkyekiremu ababeto dwa wo mu kiremu se nipa makomako enum bi edo mu abra aposifuo kire se wo hino no so mu chi no ede ne kokoto na wo bisa ne nsem ba ku mienu miensa enya de se be ye nti se nipa enum no ankasa de wo ho ba begina se anokwa won magye atum wo mo ka ho bi eno nkofa akonfo de ne ba akronim enti ade bia ye wo saposifo de ye wonom no won fanye omo ema ne nyeye na enti ye bi krampo yensa eka ye ekire se ni panum yi a wo do mo akwa aposifo yi chese wo mo che se ya kire wo mo hene Zakaria Seidu Yaya ena won mo ankasa bom pempe ekoye enti mabru no mo doso eno mo kwa ankoze ekobo chenku ewa aposifo akache ewa Savannah mantemu a wo mo kire sa afedi wo mo do mo ho aba wo mo do mo ho ba yenso a eye nipa num wo mo a netutu wo manamo mu ekwa wo yene no ho sa afedi wo manya konfo wo hene ne prampene so no eno mo ado mutumi kodi se adwuma no enti se ne aposifo bibi ya se nipa no mo fanye wo mo na ene kura nya ne ntie se NPP party officer eno so ewo sa aka fa ba ho no se nipa atwa agade tumu ya chese akwakwa ya homeche sempa na aposifo kire se ene manum ye nipa no mu wo mo do mo ho aba no won masom na won masase a wotwere won ma no asem enye se bia nipa num no wo mu do mu abenti asem ne besi ho ada bita wo mo hwehwe konfokora wo ba ho na wo be ye nyankumade ebe kire ye se maami abrewa no ebeifo no wo mo hwehwe sa konfo no enu achi no konfo awufuro bia no muka ho a wo mu so di maami na chi ne ba ye na ewi akire wo mu nyina bodwa edwada taade maame no gina mfimfini gu nanimu asepoto no saafo no so mo hwehwe wonom na afi adansefo ahodo bi ye mo so ho no mbetumi a kire no wo mo so hia wo mo sane ye beye betumi aboa na won mo nsam no wakine bi nkonko gina faako na saanye sade a wo hene no mbesa so ato nsade afre ne biem na ensem ba ku mienu bia wono so nim de fa ho no wasan so abejia no Yede kasiabono eko Accra Circuit Court na Sibra ye kase krachi bi e friend say Emmanuel Mensa wono so akwa akodi nsensem wo court ama court kire se won konko dada bamprochi emfinhye no edunso wo kine bi mo firimu fie wo hia panyina wo begene baaki na wo abra court no wode asem no etudwa no ena oba ba kire mu se na nsentam ena sakrachi ye friend say Emmanuel Mensa ya wonye emfinhye no aduonu baako yi wotue wo ye libra na wakofuro eye taxi driver bi eka ya ka na de ne namua wo mu koduru ba bia na krachi chese wo bi nim se oboa pa no ye senko wo je ka ne de free taxi driver ni samuo se de ye yo na wo de ka ye dwane wo mbi sa na court a wo kire se da bi wo no kura de wo anya sa na de koba ye ne se wo no a wo abra wo tena ka ni mu no a wo ye duru ba bi obesie no wototo ni botom na se hwe ni kotrem ka prenche ni botom etina de be ne se wo so obie ka no na wodwane
enti wo yesu obi na petere o driver ni no ene ne ham so ene wo de twede hwe na no so enti na no krampo e pa ye nye se bia wo boa pa ene wo yesi agya wo pa na no afa ka ne de adwane na mmomu no achinyigi e ko so wo ka ni mu ene nam so a wo de twede hwe na no so na wo je ka no de free ni nsem enti wo besere se court mfa nche no na so ni nyina mmuo no Accra circuit court no kire se krachi ni dwumadi a wodi ye no de dinkan eyamamoye sem sempo no woni lorry fare na abefro car eno nkire se ene wo driver ni nkwaham so na wie kira wo de twede asan so ahwe na no so apan na no de aka ho enti no de dinkan won konkodam emfihia makomako edunsun na se wo kina bi wo pie no san so babie mu a wo se ka atwam kurampo no a enya de se obegina biem na fulani fo mienu bi a wo so wo adakuru alavanyo na wo kwache nkura mienu di wo mu sie ba ko nya mfinhia no du mienu wo fro so nya mfinhia no du miensa ewie kire frɛ nkoda ne papa se one man fa sika twetwere die 100,000 Ghana cedis ama enya de so mbegya nkoda no se bere ye kasei aposifo akere won mu a wo toto won ma no asem na wabra wasem no kopie mu kurampo aposifo akachie no enhwemu kire se saa krachifo mienu yi ba ko ade sambo Mohammed Sawuna wanya mfinhia no aduonu mienu eno ofoforo enso de bube sido wono so nya mfinhia no aduonu num na enhwemu kire se nyom mienu nkwa ne kodiye afoforo bi eka ho enipa mienu ba ko de aba ena osmanu ena wom kodi sajuma na mom safo no de won mo dwane ena fulani fo mienu nko a ena posifo akere wonom na enhwemu kire mu se July busum da na toso aduonu ba kwin ena sakrachi mienu ewrabafo mienu chese womuno mua ena tie e wo saa adakuru alavanyo hoyin ena wo mu kwakire wo mu nom dom papa nwan e kwa adidi ena mu kire mu so mu mra na eje mu kro mu so ye fulani fo ibi nto mu boa na chese fulani adwuma no won motumi aye amana borso wo mu chenkoda yi a no man koda na bobo won papa e telephone numbers dia ma wonom a kire se wo mu hia sika se sika na amade anya de so mbegya wo mu nne egya won mu kina endi papa no so boa pa di asem ne chi adi asem ne koda aposifo ya wo mu alavanyo ema wo mu so di asem ne chi ene fulani fo mienu kasa ye di nkomo amom hunu ba bi potia won mo hye enti wa bra nkomodie ne koso na kyese enkrofo wo mu to akwa sebre ya kasai wo mu kire se wo mu de sa ni pa mienu kwa akogina koto na semra ne bubo won mo nko adia wo behwa se emra no ene wonum ebedi wi abusuafo na hase ena protobra kase boye eboabo no ede besomo ewa Asem Beba Dabi kase boso no yede ne nyina da esi kwame agye ne mboten na nakokoto wo ye na famudie wakruche nsem ne bi ede boaye kwadwa pia enso eboaye bi ene awiabrei wo mwe ye apɛ no mo bo akire de ma ye nsemfo panyi ofa John wantwi bo asia ko eno no so se mo de ma ye se fa we masomo ene awie me so bekenken kase bui meeting ene akosia eje wakwade sebrede ye sorso Asem Beba Dabi etwaso OTEC 102.9 FM. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say actress. And then you know who do pee keka. And na me dwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia. And one Jefax Mr. Bonje. Jefax Mr. Nti, minisisi ya bia. Yes, so flexible. Baby, I will bet to a febia. Mitsi na pabwa so. Just a Jefax mama your best simwankasa. Minya bema. Ebema wusuwa ye bema mapa. Say tia meji Jefax Mr. Tumpre kopeni say. Edro no what say. Ye diafa abefu nindia kwanso. Eni fidye wawasuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadye. Enu wane Jefax Mixture. Edre wubenye biwa drugstore. Eni herbal store biye bell. Nemo mitie. Enye ma pinfo. Oba o ma kwele no fo. Ana kwala onye nya enfie dumie. Jefax Mixture. Pa. Atadwe ene yate denne ni nyina se mo a yare kwankro adan ko danna esem komu a mojem ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu ho boaye eme hwe yare
bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre ompem bema utaduesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben yene hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271989197 bomode so do how edekoda da nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Miss Chania Bisaheba capsules. Madame Sieni. Hey, and to what you near pan and what's the sad Bisaheba? What do you say? Mendia, wouldn't be. And net dear, for once, my jewed at Dusaheba Messana, who come from Mammy. Oh, my number Tiwadansi. Miampa Caneno, Namis, Namitrina to Cheme, Nami Coco Yadia so teach me. May no Dusaheba Messa, Nina to go, and the Maya free. I do some radio. You tried you when you watch. I used to see the pop rock as Miss say, a person clonia do not be Sanya do Saheba Messa and come a woo. No, or don't I promise me about Basu? Nancy, Ujina Brane. A fire do Saheba capsules no says a Midina, who's a me a Bamamua. A genie, a young crap. I do some rate, or be to me. I just a painful. A battery I won't down for anyone I wouldn't fit to me. Come on, say, to find out of Fonko to Saheba Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and the swam Pentecost I sold down. I feel I have a shopping from a CPM. 0500110 115. I do Saheba, my dancing. Oh, Ghana, Bako to Babium, I will bring a busumimu. Menu and free sana Montoya, de best my Ghana Tibia. A young fear Nabium, I de Emanana, that's a sign you bet to me, Abasudia. Now, Waba Ubatono, a Wunya pa. Quattro Udin said you bet to me at Tuapa, Umayina and Montreal, Naya Wonko Trade. Kayo, Sakweba, Kupa, Ubet me, Afaso Atua Banese, Ubetre Udin. Now, Waba Ubatono so, ebet me, Abwa Atletic or my Ghana, Yeshabra, our Pampaso. Kai, say a young fear 9, I a de manana. Nemomuno, near the kind, and it said, I was so hot a kuchru. One plate, one down, get to a manana. Yadiaba, Prekasa natural ginger drink. Paparoni Yadiabano, where you're natural, no sugar, no preservative. A boost to immune system, Angasa. A DNA Prekasa Yenimia. I yenim say Yemepi, many pedria, and a one bomo. I a Prekasa natural ginger drink, and a Kakadro Dasie, and Tisawono more. Winyatin Kano Ankasa. Ye can you soon a non alcoholic, and Yansa Ebro, Chese, onum drink, and so now you're Wodru, a Yaman Penini Quadena. Prekasa natural ginger drink. Eye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for Sanwejuma and a Food and Drugs Authority. FDA should one stamp what team so. Ubenya biato e opankrono main market ma bena SD ni no to kusiano. Mary House, Asorin Kwanta Bokro Estate, Grace Adon Provision Store opposite Domano Lotto Agent, Bia Ebe Moro Market, Tafun Shiesu Kumase, Documents Business Center, Marcy Etimetim JHS Kuwa, Kate Provision Store, Tafu 4 miles, Market Store no. Se open doso puotua oba insure from security point on sa Ebekabi for 0547 503 147 and 0243 737-664. Prekasa natural ginger drink. The drink for strength and vitality. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Jabo say, come on. Into Diano, what's your jabo say? Come on. Wake on one pren nine. And pren 9. Yeah, said Yam pren 9, Nina, what the tall barn so. David. Dear him, what the better barn. Last way. And what your tall barn so. Sense a baby be an order. He says, who's who crooned the end of the day? The end of you. Me pan on me coat in me drink. Nasa, who's or is a whoopie be a far baby. Let him go to in. Oh.
ade ya refo say be your feelings ya beto sa na me pa whom human being I am a reverend minister. Oh, reverend name. You say Kotokoba, whom human being region from? I have told you that I am a fancy. Yes. From where? I am a Ghanaian. That please listen to what I am telling you. What is your father's name? It doesn't matter. Oh, it matter for me. Because I don't know me, I don't know you. Are you not a Ghanaian? You two not be Ghanaian. Good, I am a Ghanaian. You are from where town? I have told you, I'm just coming from Accra. Yes, you be lies of. Tell me. We are so we are Kotompona Braba and we. What is your problem? I try to tempt the man of God. I am a man of Satan. Look, you are talking to a reverend minister. And if you don't take time, I'll try to work for you. That will lead you to your doom. If you give me chapter. Namasemi onuru Ghana mambanyina ni. Inyina ne se. Nanzi oba TV so obekasa. Oba okabrofo wia odane no de kotwi a oya sande twi okakesu wia sande kongina kasam ga na kan ye nyina wie pe na wa apone asemba ya hu se oba onga bono kasa adadwe ne ho hu se se ye bona man ye se ni yesere no oba kasa TV su wia onga bono kasa so bi na bono so ode Asem Beba Dabi. You say yes. Yaman Banyini or Cambono Casa. Yana Mini. Feed down Beckers and Gundumri. Any young Yini. Yapum de Nacosoro. Quite a mambo bafa so bad Tim Gundumri Yapun Harry. Say I'm Jenny. After that, I be in Yaman Guinea near two. If you say, Gundumrike and Asem and Guinea Haneke Kamwa, Niman Guinea or Tim Bongasia. They ati ngum nyine ngini obayira na wabo dim sirama mbanyini omedane asenke no de ongade chiringase keso ye ni chiringase so kakra unya wani fufua keso beboae ne bommole bi keso ye na nje saade a ebeti mangini ki aha ni nyina afeda kombesi tim siramo homwam na masemi onuru mbanyina ni a friend Dr. Mayo honorable. This advertisement have been vetted and approved by the SDA. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wasana babio, wabo, wasana babio. OTEC 102.9 FM. Nana, Yaw Asante. Channel so. Yeah, dada no. Sa pepe. Me say e ya disunya. Esa ya de tre. If you do ada, kosi fiada. Don't call, e kosi the long and sasso. Ene me ne wa bega
atiefoɔ nhyia ɛwɔ Asem Beba Dabi ɛyɛ dwumadie foforɔ aba na abɛtena ɛwɔ OTEC 102.9 FM ɛne mi nhyia na deɛ hinta deɛ ayɛ hu deɛ atigya ne nyinaa ka bom ɛna ɛyɛ Asem Beba Dabi deɛ waka hinta no hwɛ hu sɛ asɛm bi ma yɛnhyia ne yɛbɛkyerɛ wadeɛ na yɛsia OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Chia yadofo ni etiefuo nyina baby biara owa ohweyen baby biara owa utie yen aha ye OTEC 102.9 FM ene wa kwantuo mu bia mema wa ha ye nyina yanchiachia yen ho oho wo batani mi firi makura ase na me ba kuro kasiem mi firi mi man mu na metu bata kwotena wo bi man so nanso sabre ya ye ka se ya anya yo oho wo batani anya ya de meye ni se mekominchi me kwanko me bemma adum wo wiem enti ye wiem na mepagya mani akere mehwe Awurade Nyankropon no anim na matoto asre ne se Awurade Nyankropon boa me ene sabre so wa amanone wo firi wakura ase no abakuro kasie mu na ahokyere bia bekere wo wankasa wotwa wo ho antwa ade areho pa no wo kai se senkame wo mikro mu a senka ye memman mu na me wa enka me ma me nua so basikura wo ho nka me kone ho akura ase de enka me fa mfikire ho amenya bode abedi o menya banchi atu aba abedi enka menya wo bi makonya ado de tomatoes ne mako bi atete enka menya nwa bi domo bi anase akokunu bi na me de aba ba ye nkwan nanso hwe obi manzo nanso hwe obi krom baby basa na meda ekomo de me na se mankosra minidi sa wa hu sane obi man so asetena te enye easy o ade a ya wo wiase abrabo yi mu e de se watu kwan na wunim obi ane kom de na kapre bakura ni ho wan hwe yi a wan kantini mu a de nsese nipa ye na abeye awie so wa kwantuom uwo kumase ha uwo nkra pumpuri mantamu ufiri wakura ase na abeduru sabia yi na se ahokyere bia bawso adwemmoni bia bawtrim sanka twese kan twea paso na nka kogina kwamu gi amanfo ho sika enya wate benye adom wo wiem wate ehyew sanka chew ho akonfo ana ka wano aduru a o be ma de se tuotu a wa na twere obo memma se tuo we ntwere obo da metuo we impare o na jina wate na se wugina awieye no enkonimdie wo ho de ye ka de kire o se nkai be ya wo de abra wonchi ade a wo kana wo mu ne se we de se ye fere ye pa wakramba fo ei ade e fere eni se enipa asomasi otu kwanye o okobobra nenso mo hwe okoi wantumi antena se ne wokoye no sa pepepe ene ode aba enam sa de we so kra no obi akune ho min san machi nkwasa akura we yase na nipa nkonkosre me enti mekume ho oho wo batani akura menye dai akura ene nyame ase na yema yetiefo nyina enkanka
yenu no nyambe achina omudi yenu no muslimifo ya meka ho bi alaji krobia onu no nyina good nyina fishiapa kan barikade sala barikade yede akra unim ade ba ko a se nipa wo hunu se enipa bia no enye wadwen se de ukom de obi ka no wo de ye fere emra enye bone ye won gbase wo fere de bi ho no mu a wo wa na wakoye eno na ade nim gbase ebrew enipa no se wo de ho ma ne ye ka e de be fi odan se wo ba ade ade no etse wonu obi nam na wo twa no tro na no kwa pie ese me na metu mi kwan me na me kobo me bra ana abrabo no mu aye dian ma me eti di obi kan se akra koi wasan ba nkro be se okoya wasan ba se wo bie waso be tie sansem no dia me woni wu me mom no okoye no afase kan okonwirem okoye no okonwirem na we den oba wankotena woto so o bo wo homodin wakentene wo ho that's it sure eti obewu se nipa no omodo o ma no ka se ge okotena kan ya o okotena kumase ya o ne de hwe afum no da ma omo ka afum ote ho ebedu ba bi no obese wa buro sure akwana ni kontomro o ma me metete wo godomre kakra afi o se wo so ba ye hweso didi am obi be kire se ati ampofo no fri kumase betina haye timi ayefuo ma wo be se na wo ya dapafo papa wo ya kwaduni papa sure wo ya dapafo so obi atimi atokwan obi ne mu nyina onso se kan mu da enya de se kan na djuma watimi aba ba yefuo befuo na ba ma wo kosre no wo ya dapafo ati mimi no mienu why na ne so abamfo sure what has here sure na ode ne nyina sa aba na de ba ya da setem so a enya niwo se wo bi di watem na ba sa ko ofia ko tena wodi sure wo pia monten ene nipa na hia wo di watem eti wo ko ofia de obi be chinchen be ka chia won se fa na sa monten na kwa wo ye hoho wokoto amanifom wo nya manini on nkofo ho on cruise ho enya fi na akoye ho mensem okay ho no ene se show maturity se me ma beto die mu se bi ho me fa me kwasia e se abo abregie o de ne kwasia anya kokoseji so de kwasia penyin kire e to bi kan to kwa wo bi ye wade ahwe e be mu wakoma ne wako jaila masa kwano tum meda se 5 minutes wakoma no abafom eno eye nanampofo berema enti enye niwu se ohokwo batani ufri baabi na wokọ akwantuom na anye yie se wo bekọ wonje koko wo ho kona kodobi kwaye wo fie kona kodobi entina kwantuomu na menwu adene a me kwa ye kwa akosre minti you can come back and reorganize and go again muntie dia meka ne yie obetumi aba na wasan be boaboa wo ho yie na wasan akọ sa wokọ sahwia sawe so papa bi wo ho ye freni sika wo bush na papa no wo sori a day in day out otini kokom adru weekends no na waba na wo ba kaya papa ni dem no watwere ne kachi sika wo bush ose wo ko bush no de ne ho kọ buru nua so a na waba fie no aba be di enti ayede wono ankasa branya enti se wo firi baabi ene waba wo ba ye no akwantuo no ankoyie emu abeye den ama sese wusi wuku ho enti wo be wu ato baabi basa wabra wukurom ho no kwaye wo ho konna kodo kwaye ni bi anye ya kowunchi ment na atoso mede de Krobea nana Yaw Asante na sabre ya ye kase so koye YouTube ne so a amanfo ewo so a enya asem ketwa adu Emmanuel nie eno se akra may the Almighty God bless you eneme wo master kwasi ni speaker shop wo ewo donkeke ha nanana sane e wabie biem ewo ha no enya asem ketwa afa Robert ba finsu ni wose nana ya Krobea Asante ene ye yawada ma yema happy birthday wonko anada ne da wudi happy birthday every yawada nyankropon shira pa na Pawuli Electricals ye no wasawia na wono mo hwe pa enya asem ketwa mi ankasa de me wo Brazil
and now we are men so my body will be a beam and a men so me show a face Solomo Wusu was ya cry ya Krobea Asante and now we good afternoon once again. Na ya da wase dani da wun kran sha ya na wo de mayeno nana emyanigio sabre ya ye ka se men so me wo fen so e na me hwe udwumadie ne live e wo OTEC TV ne so na Frank Mensan so nie e no che se na ya Krobea Asante me hwe live wo Dubai Nyankopon hira pa wate e kwane a wo fa so a wubusa wonsam no akora enokora ne kumi no Nyankopon hira wo ene da ne da wonsam pa wo de ba besom yen afei famous dancers official wasana na ya Krobea Asante yenso ya wo Mankranso taxi station me ne me master Ibrahim ye nyina ya bade mu ha ena Asem Beba Dabi dwumadie no ejigum Master Said Nsunie Mustafa Said was say happy birthday to you. Na min sama bade kare sala Alhaji Krobea na Yaw Asante. You are the man with the vision. Asante Mai is very proud of you. Dane da winshiransem ene enkuransem a wode maye no. Ye nije pa me papa Owura Said kese ene me maami anti Mary die. Nana won mu fa ni agro kura. Nana yaw twumberema was ya Krobea Asante ene me nso me wa tonsu. Trapatredo ena mene mabedwafo yenso ya bade mu ha na yenso ye hwew afefre pon kansan so nie wose ya Krobea Asante ma ha o wonu abedwafo alla onhyira mo Nyankopon onka mo ho ene da ne da mo nso mo nsem a mo de ba na mo de besom na Krobea Asante awiei ma ye ma wo ha na wo ba ademra Benko Junction ho Fuzi Woods Furniture na yenso ye biebie mpa me ne me yire Faustina Owusu ene eno eni Monyam Kukua okay ewo Lobito Stadium na ye nyina ye hwe live enso wo OTEC TV ne so obi boatin so ne wase ya Krobea Asante awia ma o menso me wasawia ena sabre ya meka se media udwumadie live Nyankopon hira wo ene awia udwumadie pa ene dwumaso a awia won so wo bo na wo de emaye. God bless you pa and bless you for your good work. Awiai yabeda mo ase se wafidie no eda so eda ha enne sa dwumadie we yi a awiabre mu ya wonso wutie yen ewo afidikasie yi so na oba ade akia me ade adwa oba akra awia yakwa aba ya eja akra na umpom te say Nyankopon adom me ho odin papa very good and ye tie fo ne adofo nso hwe yen live ono mo hwe ye nyina no Nyankopon enhyira won dwumadi a ye die ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital ase ono no de Dawood 360 capsules ne Dawood ointment yaba time herbal mixture eye KNG fo nsa no adwuma unya bi ebeboa wo Nask Herbal Clinic eye ultra modern herbal clinic a odo hoto yen so a ade nyina adibua wo Ban Herbal Center ya so ya enkasa ni nompemu dwuma ene yedie na agbeve Herbal Hospital nso yede enupa ena esan yade enso ewo yempesu ya so se ya ye kasai Nyankopon ya domo a memene da ka sika wahamu ntichemudu ya ye tifri so no ebe ya adwuma wonam kromu a sane na adu bietum se yemfa miensa ne 99 no obi transport of no wonam kromu a wuhunu nioma sei amanfo tena cars mu a compartment no ya na etesei obo akra bra na adu ebietum no ntie entokwane de akoswa teso wonteso teso eno awom okay ena wo motena ka mu nsusu anana ebi da so kasa amanfo kasa komodie ne ye mo komodie no ye mo ene nte se nkane no enti wana 2 hours ya de tena ka mu nti wani nkomo ana ayede so no nti se kasa no so na no na ekoso pa ezi amanfo fa ne se ye se seat na ye yifri mu ayen tena so se ye de abomudi a na bre ya de no ko so no ho ka no ebi anya bibia na so ntesuo kogu ne so de a Asem sure enti kasa ne de nana koso papa nkomodie wo ka mu no eno na sese no ya de ba ko a wo se ye tu won mofo se kasa no de do so dodo obi wo ho a obeye mobile phone call se ne nipa ne betia tiamu wo phone call ne so no akora ya na edin Asem ya na edin di passenger phone yentu ye hofo ena mate phone so enhye dross no
Omo dross no. No smash. No dross no. Omo nhyɛ. Because why na adwen say na no say ba ko metimu no. O tiemu apa ni driver ne ka kire ni say yi ne timitiemu ma sound no nkɔ ɛnam se na on tiemu na sound no nkɔ na me metimu no nso ai ayi ne agigu ayi ne unti no na nipa na wo hia no nso endu omo de nana wo mo hia kura Asem. Okay. Anu na ekoso. Enkakrakra. But ena wie yi ya de nsam nam. Sa. Ena nsam no ayede ba no eye nsam a eni ehye. Ei, sa. Abrantie yi wotwika. Yo. Wo ye taxi driver. Na krachi enkeduru kwasi ada pa dia. Enko nya dwuma. Na mom owo maame customer bi. Ena maame ne friend say krachi. Besi na fa me kokosi me ha. Ozi oh ene kura de wunim se me nya dwuma o. Ozi o de ye nkɔ na brazisi a. Ene osi okay. Maame mfa nkɔ. Ene o fa maame. Ode ni kokoduru ba bi a wo kɔ no osi o. Sikɔ me nya ohwe. O de kɔ. Ene me nya adwuma nti. Ode a che no. Grass nti me de akyɛw. Ode che maame ni tu ya wo ba nanim kakra bi a. Ene mantie mienu gina na dropping. Kama. Wa cha nya de. Fa ye ko ofe so. Krache ni de wonu mu afriku mase ha akoduru fin so onu mu koduru baabi e hoye din bia onu se krache fall down sifam wo si ya onu mu achechire krache no ne kai no onu mu ageko na wra hosem bi kura e wo ho ne se ebra wonu mu chechire krache ne de to nkwanchen baabi obofuo bi ya wo kura ni tio ready ya boa no ene ne sekan eba be pie so emrantie ni hu no ono mu akobambofo na gine tio ne sekan obi amane asa bi na sane wo mo de sekan na hwebofo ne nso asom na yi godo se si ya ye ka sei ka na yira amaka ona se kwasi adam se anya dwuma wakoye adwuma maka na yira de amisho nonum go and bring the car. Se krache ne maami onu ntumi na. Asem Beba Dabi. Wonu mu kofa car no e wo hene fo. Wonto obi da obi na to bi amani twie. Hwamania wakofa to ne ko. Ewrade. Ya asem wedi kan. Asem wedi kan nie. Asem etoso mienu. So obeka yi abra ne ye wo fida da mu no. Asenkese ye bi si. E wo Asante konongo ha. Ya wɔkyerɛ sɛ ababa wa bi a wɔfiri krapa no ɛbɛn adweso na wɔyɛ madam ɛwɔ man kwada suku ya ɛwɔ bohyɛn portable ɛhɔ na no wɔkyerɛ deɛ na wɔkyerɛ sɛ wɔkɔ ne mpena police ni bi hɔ na wɔkɔwu ya no ɛnɛ akɔmfo mpoma mu no saa bere ya yɛ ka sɛ abusua ne kyerɛ sɛ mfinhyia mmienu nie kamea yɛ sɛ apolisifoɔ pɛ so twa nwura adigu saa asɛm so na ɛna wia yi yɛnya abusua ni bi ɛwɔ yɛnim ha yɛbɛbɔ nkɔmmɔ na yɛbusa wɔn sɛ sɛn paa pɔtee ɛna ɛnsɛm no teɛ afei ɛnora emum no a ɔde ɛhi ɛne ɛkasa ayɛ ɛna emum ne koraa so ɔbɛkasa live sɛ wɔ mobile phone o mobile phone emum no ai emum no sɛ wɔ mobile phone a wɔyɛ kɔ yɛsɛ wo kɔ phone yɛsɛ wobɛkɔ na emum yi gyina baabi yɛ kɔɔ la onka so yɛ mum mobile phone enye easy ene emum ne so ɔde yɛbɛkasa ɛdɛbɛyɛ dwe wɔ ha enti adɔfoɔ nsɛm no ebi ka ho ɛna awia yi yagye adwa na yɛde ba abɛsom ɛwɔ 102.9 FM so medin de Krobea Nana Yaw Asante ɔgye aman nie apɛsɛmakana na nie ɛnɛ yɛ yawada ɛnɛ me se yawada bia medi ma woda but ɛnɛ san yɛda soronko ɛkyina ɛyɛ afoofi da muslimifoɔ yɛdi sala wedi so lucky nanado wabiatum na mmom no mesrɛw sɛ wo gye wani a ya gye wani according to enya according from some behwe a afi kura no meka kwa amaso eno kyerɛ sɛ bibi kɔ so wiase ya ehu ya totototo nneomam nanso sese ya bie ne nketenkete enti mesrɛ me nuanom nkramofoɔ me nuanom muslimifoɔ sɛ wo gye wani a gye na according to menye na according from sabre wei enya bra
yɛ to nsafre nipa dom sɛ wɔn mo mmerɛ fie mesrɛw saa brɛ no atwam wo ne wo yere ne wo mma sɛ ɔbɛkyɛ biribi kakra na ne nipa a wɔbɛn wɔ deɛ wɔni bie na apɛ sɛ ɔkyɛ na aduane bi anaa woyɛ na dɔyɛ bi no na wayɛ ɛnkane a yɛ invite ne yɛbɔdam na yɛ no sisei ɛnte saa bio yɛni berɛpɛm monhyɛ ne nso paa na momfa ma me ɔpanyini bi ɛwɔ m'anim ha ɛnɛ awia yi owura awia yi akɔ aba yɛagya mpom te sɛe nyame adom yɛ ho yɛ paa very good adɔfoɔ sɛ asɛm wei ɔpanyini a wɔwɔ ha yi yɛfrɛ no nana prɛmpɛ right very good na nana prɛmpa a ɔwɔ fie ha yi ɛyɛ awuraba bi a na yɛfrɛ no firima saa firima yi adɔfoɔ mibia asɛm no ani kakra ɛde akyerɛ mo a na wɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ Kumase Girls ha awuraba yi kokohyia a ne nkwanhyiawuo paa ɛwɔ Konongo ya ewu a awura ne kowu ye no eye police ni bi dem ene ba beto odwa se awura no wawu ato ne wuo no ene ye be show mu picture no se ne ewe ye ne se eba se awura no ahye ne ho akonfo na wo hwe emfonyini no a akonfo no a awura no ahye no eye empumam se mo behwe a sese ye sifie a yenye ne wood bio ye ne sliding windows sa sliding no eya yɛde nadeɛ bi edi nkan ɛhyehyɛ saa slide ni mu enti ɛyɛ saa nadeɛ ni mu ɛna ahoma no ɛsɛn ɛna ɔde ahyɛ ne kɔn no ebu ato ho ya ebuka ato so saa brɛ koro na emuo no baabi a shoe anuoma ya yɛde sisi yi shoe adeɛ no ɛnu bi ho ɛna awura no wabu nkotodwe wahyɛ ne ho akɔmfo na mmom wabu nkotodwe ni nkotodwe mienu nyinaa no esi fam ɛna ne nsa no ohwɛ a nifa no wamoa ne twɛdeɛ ɛna di ne mienu nyinaa kora amoa twɛdeɛ baako sɛe hɔ ɛna baako nso ɛda ne serɛ so ɛna ne nkotodwe esisi fam saa ne wuo no ɛyɛ yɛbɛhwɛ ɔmo picture no but ne papa nie ɔpanyini prɛmpɛ wada roma mo bɛyi yɛnkɔ yɛkyi kakra in the year 2018 ekwan bɛn so nani wuo no ɛfa ayɛ baayɛ kaka ayɛ kakra yo medam ase Asem Beba Dabi me chetie for so OTEC 102.9 FM na vida frima onya me ame sebi me be ma no ba oye me bra pani na ne ba no na emra asem ni sie no me na ɛho aginatu nyina me di akire ɛho postmortem bibia me na me di akire nti ho sem kan nyina no me hɔ na ɛwɔ na de sie kakra ni se be 2018 no de sie kakra ni se enwumre be 6:30 ɛna oba akora yi ma me vida ma me onya call no nipa ne ka chense ne ba bi e friend ne vida wa nya accident e wo Konongo call there buy no number na frɛ vida ne 0266 777727 and also vida nya accident wo Konongo enti ma me no ene ni kunu di ahohare e fa car so mo Konongo ekwam and the same number sa frɛ ma me ne say akora no nya accident ne mo de sekan awo no ho and also na obi a muso nya accident afi musa se o de sekan awo no ho wo de nam kwan mu ba enti omo kodu Konongo no omo frɛ number na number no adum and omo call charge office e wo station ho to omo call ho na omo ko ka chom so ya tese se e ba bia wu ha na ese be busem na omo so ye ntie dia ha dia charge office phone omo so omo do omo tik asem bia sa na number be na frɛ mu na ma me di number e kire police phone na omo ho no enti omo number no omo se number no your colleague number na omo ka kire ma me se ndie tena se e ba Asem Beba Dabi Mama for my men and no machi no mkoi 2 hours. Don't hear me no. And some of my baba catch my men say regional command divisional commander say omra. Okoya divisional commander man nyina say oba no wawu na wo sen no ho. Nti ye de no come watch. No no bi a me menya ko say me ba ya won de sekan. Ya say we nya accident. After dey say wa sen no. Na mo ma me kwhwe ba bi o yes ade no. Omo say do ko ho a enye yi. Nti sabi ono ya oba nti oba fie bebo ya mane nti ade chia no papa na yenso ye call Konongo ho ye call divisional commander no ho na se ko munya asem papa bi anka nche nde so ko mumia nkwohwe ba bi a ye kwato
regional CID yi wa ha baba yakoto no konongo ene so mo mianko hwe ba bi akwa ne se akwa ne yes ade mo mianko ho o manfia anko ebesi nne se ba bi akwa ne se no ho no se ho ya penti o blue se penti o white abusuafo ye nim ene eja abusua be ne de yes aba ya chi ana mo yes de e ba ko postmortem ni ahwa ade kure kuma akwa no ento mo sheda ama ye ko am se ni 3 days ye abusuafo ekoduru ho no na doctors Asem Beba any police ni no much ho ya ye ban ya run hu nyina naked da that stretcher so na wanwasem ni say ye first day ko much ho na e ko hu say ban da ho ni twa ne picture e twa no enu nie akwa ne sha atade so ne form na na atade no so no moja akekakekam ebra na oda stretcher so oda much ho no ye first time edu ko say akwa da much ho no na je say owu ye no 3 days later owu ye na ye call much ho no first day na ye call much ho no na o sha atade a so ne form blue and white ya moja so sum na homa so no kon apostle fasa picture ne to so you kuta papa yi much tag e da ne nsa ene ye koto sa picture we ne koto so da ho beba etiefo a mo hwe yen wo YouTube ne so enkomo a ye die picture evidence ene nkomo no enanti bom enti sene ye papa ne kyerɛkyerɛ sene ye omokoto wo no ba no na woda yaresabia ho no mo amuntumi nko YouTube ne so no ye vest aisenka ye be ma de anka be ka singlet sabi ena ehye no ena ahoma no eso ne kon ena ne form no eye nika ena ehye no wo ne form enti mo betumi akọ YouTube won de sa picture na poso e de akoto de papa nde kyerɛ ye no ena o de ato no okay ntim ko hu ye na ye den enti e ko hu ye no ena eje de akonsa mpa ise de eba no wawu odamochre ena e ko yi da no mo shese e ko postmortem e ko na eba ne da stretcher so Dr. Asem Beba ne police ni gina ho ni awro ye ba no ho atade na hye so fom na yawro o hye brazia no so yi na emo mahoma na da no kon ne de na da so da no kon atade na hye no ye evidence say na moja so atade nim ye be papa nipa na hwade aku no moja asusom say ye bohu say moja so ne ye bobu so Dr. Asem Beba say e de moja na so akora atade mu nti e kwa na atade ne awro ne brazia awro ne down ni nyina ye up to now baby atade ne sa no mai wo ye nim na mo mahoma no de share no akonfo ne de na da so dan kon wo structure no so enti mi busa o mo say adenti na mawro no ho na Dr. Asem Beba say masa nya abotre body say no ba ne say no na oda hui na say ono na oda hui enti Mr. Dr. Asem Beba started say o hwehwem de eku no o hwehwem mu na mi hu say o started say all pine no masa body a asem wo ho ya ye be hwa ade ku no Dr. Asem Beba started say all pipe akula no obi akura no yem de hu ya say all of a sudden na moja abe ya akura no body mu nyina ama ebra wo ye postmortem no obi eyem no obi eyem no na moja bi anim but all of a sudden na say moja abeta akura no body nim sabre na wo ho mi gina ho me na me take pictures everything bibia ana me busa na say na de na moja abetale body nim se siasa ana o ka kire me say entini bi onipa kon ho a edi moja ekonipa tirim eno na watwam ama moja na begu ade masa body a ye pe ho asem ho a ye pe de ku no doctor mu a watwa science nim under no course ama body ni ma ye moja ena ja ye be ni den okeka de obeka okwa akra na wudie mu nyina ekọ biebie na adwen mu iwe na ode ekotena office ena church report say akra no wasen no ho by hanging any other inti report no say dem make kan say the Dr. Asem Beba sa no nie o trauma ye na nie we nya ade o de mai say official o mo ka say we ye temporary report say my official report there abusia up to now 2.5 years yes san can say report no ti we ye temporary report Dr. Asem Beba after postmortem no yes ye the mam no okay say original one number prepare documented in there up to now abusia yen san ka bi obi enso almost aka che say akra ne minimum no omo check say duro bi afa ne minimum Asem Beba Dabi enti otwa ne furu no a say duro na kogum no so omo dey call for forensic check as bibisa enti omo ma dey call akra any police ni ba ko dey call akra na omo ka say yonko
Master 2.5 years ni ade kura na egu akra na yemu no police form a ye hu na ade kura no 2.5 years 102.9 FM ena iche se ade mo chesem no ekodai ya ba ye so ya ba friends regional commander ho ya o ye kenya no ye kenya boa Sabre no asese wo ogo CID director of CID boss master ya kwa the picture CB koi sa picture we ye tiefo mhwe sa picture no TV so akura woni mo hwe kura hwe picture ye obo hu sa picture we se ewo no kran se obi na sen no sa akura na sen no kura na issue wo ho Mr. Kanyabu ase omu de omu hu hwe de omu ma ne se ye se akura na sen no su raga si akura ne nchen antofom curtains e wo ho amoamoa bibie ni ho aje se eye gidigido na bi akokokwa na de ahoma so no kon e de ne ko share ha nko owu no ko be pere ama shura gan se bibi oho bia totofo me se wa pere ho bibi sensi ye kayan num sem nyina wo de fa no mo de atoa wo de fa no mo de atoa mo de report no mo gyina ne se ye se akra no uba hanging but omo refi se Dr. Asem Beba o ka sa akra no uba hanging wan ka sa akra na kun hu e police for djuma so mo hwe se hanging no e ya akra na hanging ne ho ana se obi na hanging and the police for they are not interested omuntimi fa asase me metu yanimo se bi asem yes no obi ani ho but ye twa ye bi ne twa ho adanse na me pese me busa police for say sa picture we static go viral no when the twa sa picture no e breben na sa picture we try and na me pese me catch police for say apart from this picture omuni any picture concerning akura we wu omo fam beto emehwe because 2.5 years they've never produced any picture apart from that picture me dey kire we na picture we mumu nya free hen Enyano from WhatsApp viral. The police for the mayo. Yes, second. I say we send him and you say Sakabi. Echo viral. No, echo viral and say Sakabi. Police for me busa mo say. Enti mo call no say obi ase no. Under this circumstance, I will be them. Police need them. Mo command for press ni bi ani mochi. Man twa picture man nya hwe. No asem ko fa body na na mo de koto mo chire. Oka no mo do ato. Ye ni ka ma fonti. Oka no mo do ato. That your petition upon petitions. And nipa 8 in the petitions come out. Master, obi no responding to yen. Nobody. Omo the petition come out no. And nipa 8 no obi no a. Wa frɛ kwa se o master mo de bae no. Ye tie ne nkwase asɛm ti mo fam asɛm nko. Obi anye. Mo kɔma hwan ne hwan. Ye kɔma Inspector General of Police baako. Ye kɔma Chief of Staff baako. Ye kɔma Minister of Women and Children's Affairs baako. Ye kɔma Ashanti Regional Commander baako. Yakoma regional CID baako yakoma a friend is say Konongo divisional commander baako yakoma division Konongo divisional CID baako and the baako so called the district commander ho say nipa 80 none of them and I responded to you. Okay, my young shadi bi asem ni si yakoye postmortem yesi wewu by hangan whether hangan no obi hangen no anaso ono ane hangen ho eye investigations a posi beye efri sa abra before se mo beye sa petition we no na mo di nkan akọ ede in the prompte mo ema muhunu say yenye sa petition we nkoma sa mpanyimfo we yakọ a friend say regional commander ho eye Keneboa that time COP Keneboa that time no and also on the obetima say enye petition yen throw petition fanko nti ye fa lawyer ene cho sa petitions we e de koye Masa, assembly see no, yen can send baby. Police for no more Konongo kwa ni se kwa e bitimi tie na so. Se yen yire ho na kwa na na akuma kola no. Ma yen hwade bi na memfa mo nkoma chikakra. E bra asem we see ye no. Mo call ye no sa police ni na aga ni wu won dem no. Muhu no. Masa up e be sin ne. Minim so yellow so white so black minim. Modeshia no no okoye dan wo sa krache ne ho. De tete and say na nempena ne police ni no. Dia motete. Yeah, tete and say na nempena police ni to ko nempena ho. But me say police ni no. Minim no. Minim ni da. Minim ni da. And I say be a responsible family. Akra e be no ho ade ade. Yent na say bi on fan ni kutachi kwatwen panen so san kwase asem so. Masa me to mo me yire o. Me me tan say o say bi me yire nkodi san kwase asem no. Enti abusiafo de say akra ne akwa di ne san kwase asem ne de. Abusiafo ni ha ni bia wo. Ye nim hu bibia. Because me a police ni no. Me nim no da. Asem Beba Dabi. Oti ase akra no ye kwa ho ye kwa 7 PM.
and no more ye free konongo 9 p.m. No more cheap police ni no. Police no on report no ho. And ye cry near call ha. Sa me suspect say omo almost fresh second time sa cry this can one ho. An compass on this kind of shackle and some the one. But it was a nipple who chef picture now 1 morning sano. And changes all this kind of ebe shackle and him. Now as a policeman unimra or be a crab who them so hanging on say whatever. Maybe not some better report to. You can now report to ye. Your report to us on 9 o'clock you could do on almost the next day 6 p.m. He was arrested 6 p.m. the next day. Or show no or your WhatsApp messages. Or share says no your WhatsApp messages. Now show hobby. Me what? Me was so far to say some phone was me suppose more temperatures in I'm made it today. Bossman on the then a divisional commander said no call the chimai. Me catch the same so you timid to obia or she says otimia course I was a message WhatsApp. Okay, Massa Babio, this year I had 102.9 FM. Away a year 2 years ago in the month of January 2018. Okay, and as our case we is here. Na ye general bossman there to swear you no kono and a rabbi ye ko say ahomasha ne kon e wo post ni dem e wo konongo. Na baby ansam no abobo akodru ene de abaso eno ho ene awie yete ha ye di ho nkomo yi ebra abusua ne ko omokyere ho no sa picture na omudi nka akoko hu ye no fa no to so first one ne ye hanging de na ade no to so fa bra wo mu ko hu omode hye no wo mokyere ho no fa no to so ena wo hwe bra hanging ne kura no a atade a na hye no you can clearly see e ye fitanti bibia kamu awu hu ayete se emoja Asem Beba Dabi. Asa see dia dio. Okay. Enti we kura de mokyere no oda form. Nye stretcher so. No oda form. And the form ho na woda no eye tiles so. And na oda form. And na mokyere ahoma no ne tag no ebo ne nsa. And na vest fita no e hye no. Wo hu se emoja asoso susom. And na wo hye undernika. Ya say akoye to say nightwear and nika disa eno na sisi a apostle de atos no okay se wokọ ye YouTube ne so a bonsu Ernest o se nana she's my sister o ku se ai akai abusua ya munku se ye pese ye hunu asem a ye di akire free tete no de abaso enti ne no panyini wa hai Mary Jan o se Krobea Asante ensem ni bi ha o ba nyankopon betua ni pa binum ka o Solomon Wusu was na very sad, but they should calm down. The Most High God will judge them one by one. Those who are involved. Solomon Wusu no Bonsu Jacqueline was akra Asem pa Amos Chineboa was na did you know something? Some of nipa binom dia ya na wonu ye especially says Ansem bi say yes ye. Elisha Jamesia Nana Krobea Ewiema mema wa ha na sa case we de policeman no ya obani wu one dem hono no wa prime suspect me ba cha messages na mo de beba wo YouTube no se me hwena se wo de no ehonte a me kura no it is unprofessional for me to read some of the messages are emfete your content e will show you so mesramo entie bia be hu se nipa ndi say ne baaye se mankind is a pepa na makra message no montema so was a kind so enti san fonyini no e na se ye ya ye ka sei eda YouTube ne so e wo OTEC TV ne so a monso mo hwe no 102.9 FM OTEC ena motie na awiabre mu kai hye ne so se Dawood Scientific Herbal Hospital ya ye ni nyina na ye de fam why ni nyina ka ho wonom ne de Dawood ointment aba edwa so sa ointment yi na da bia me ka kire wo se wunya bi na se wudi twi a problems a edawo so ebi te se ahotutuo se ye wachiri bramo wapone waposo se sasabro ne wo so ana se wanka se nsuo tutoi awo no se ne ye wo no ama wukura wuntumi nante ye de bandage na aba na je ho nyina enye wunya Dawood ointment ni bia me mfa ntwiw simple
saa wo sisi yadeɛ ne sɛ ne ho kyerɛ wo nyinaa no ɛbɛkɔ am wanyu ahotɔ ɛne ɛwɔ Dawood 360 capsules ɛno nso yɛ topa yɛ ɛyɛ nhoma ahodoɔ nso yɛ bibrem ahoma ɛnso sɛ hwideɛ ɛne waka bɔ mu a wɔde ayɛ saa 360 capsules yi na nam sisi yadeɛ nti saa bere yi a yɛkasa yi wayɛ mmerɛ wɔ mpam sɛ wo ba anaa bɛɛma sɛ wonya Dawood 360 capsules ne bi ɛbɛboa wo aduro nanti bom enti yɛ atɔ bom na ɛbɛboa wo paa why baabi a yɛtɔ nnuo bia wowura mu a benya bi woba OTEC fia hwehwɛ Asem Beba Dabi bifoɔ koraa wobenya bi na yɛ afrɛ doctor ne nso ɛwɔ 0244 886437 na ɛne Dr. Dawood ɛnkasa time herbal mixture ɛno deɛ ɛyɛ bibiduro na saa duro wei a meka ho asɛm yi ɛyɛ KNG foɔ ɛna ɛde saa duro wei aba ɛduro yi ɛna ɛkyi di yadeɛ akyɛw wankasa wo ho kyerɛw paa malaria nyɛ yade pa ɛkyi wɔ ɛto wɔnum ɛma mogya nyinaa rentu akoma bɔ pim saa brɛ korɔ na mu no etumi ma ho yɛ hyehyehye ɛba saa na manfo suspect sɛ dabrɛ wanya koru mesrɛw kɔpɛ time herbal mixture duro bi nanom oyi oba pemfo amanum bi mentena hɔ ma 3D yadeɛ nkon wate aseɛ brake NG herbal center wumurom Abidjan house wona beto time herbal mixture bi nom okwa atonso mu na akɔ yanhia KNG waso ye ba ko ɛna ba bi eton no Ghana ha bi ade onya wura mu a kasa me pɛ time TIME fra yen 0244 417 669 okay say yakɔ ya pushi besi sa bre eja prempe mamusaw emfie mienu ene ekyire nie last time amokɔ aprosifo ho ana won mo to nsa frɛ mo sɛ bia mo de hye ni wuo no empempensuo sei ɛna yɛ to nsa frɛ mo ne aka kyerɛ mo sɛ akosie na de yɛ nie ɛyɛ da bɛyi ɔmo ka de nso na kyerɛ mo yɛ de police for de since asɛm ni sie no ɔmo nto ɔmo nsa frɛ yɛ da yɛ mom ne yɛkɔ ho na the last time I call her I think say about 6-7 months ago. Now the man you call say yanko konongo you call Central. Say you could busa akra ne phone because omo je ne phone. Say omo dey call cyber unit. Ewo police headquarters. Mama ko hwe akra ne call so ye omo no omo kasa ya bia I hope so omo call the network omo betimanya nkomo omo di ansa na akra no obe free mu no. Omo je phone no 2.5 years. Massa phone ye hu da. The no phone no see nim nothing. Intene na ma ye call Central police station. Tie call ye call baba ho. And baba so de ma friend say chief inspector or say friend ni mo. Nto no na ka kire say phone no da so cyber unit ho. Ewo police headquarters. Nti bibia on de obefrɛ me. Ebesi ne on frɛ me. Minimum the cry our phone no so 2.5 years. They are not done with the normal work sebi phone no so. Inti the SCA no if you no police one free. Omo ka hwe nkyere yen. Wo do omo free kran kan kyere se masa. Ya hwehwem se akora no owu ba hanging. Na emu mo no aso na hanging ne ho. Omo free nka bibia nkyere. Omo de Dr. Sampene ka ya na say owu ba hanging no. Sa by hanging na ya hwehwem. Eno an na omo de omo gina so. Okay, ma yen hwe. Sa de no a mo ba no de di kan no wote hen before her death no. Not tech not ono nko anete nukunu na oni ha nukunu wo America afi na nukunu na ba ono nko anete o opie wa nkra obi ani de mint owu ye kire bia ba bi ote ho no if you for no ka kire say I think 4 days and sana me ba no call konongo ho Friday Saturday Sunday Monday na 29th no di we no but 4 days to sa Friday no obeko ho no almost sa bright opoku ye bo na o police ni no oba akura ni fie ho wo take ho ebe bo no obebo me ye ba no and they feel for the boy man they say oba ho be bo no asa no call in 4 days na ye ba no ye den e call enso to an okonongo ho a okwa akura na according to ese okwa na oni ho ena okotwe no ne dem ho de motete wachire no tete wachire no okwa na oni ho ena okotwen wo ne dem ho enti guy no okọ Friday no guy na ama Saturday wa ama Sunday wa ama Monday obae no ena akra ne di wuye no
Okay. My yansan shadi bi. Nisiemu. Neteseng. Well, Nisiemu je. Nanke pese because postmortem now ekwe no na ebusanfo ya ne Dr. Sawasa Sampini enya adwen. Nanke pese de to kakra bet na ne maame no sila na odi ya nti ko ba se o se pen krabre. Na mo temra yesie ni de yesie ni breso because na akwese no ma menu na omode abesense abusuakom. Ye responsible family masa me metia no ya me pese me bobodi wo radio isu. Sabi chief of staff remo se opare. Oye me na nabakan the number you know me phone isu. It's a responsible family. Yanya basa. Besa wo pese odi basa ba yesu de enso entiase. Ese musa akra no okunu ampa okunu. Eno afa ni kunachi. Eno ye nimgbasa ba ko a abeka abusua no. Na sebi musa de se wono asa ahya no akonfo. Atofuo sa abade a. Na se muda nimgbasa emenu na abra abusua. No se abusua ye tu ho anamon. Ti akra ni wuye na na start say ye hwehwem atutu ho anamon. Ti ko omo nim abosom so ko yi. Omo mo nim kramofo so ko yi. Omo so omo gide onyame mu so edi hye nyame nsa. Na ye sie ni de ene ma sese wani. Ye kanche papa. Ye busua pani kanche ede nsekan ehihya akora ne nsam e kanche gu so sese obi na kuma akora ne de a ene ma akora ne saman na ene de ekosie ya de ekosie de hye kama ye sie no kra de sankofo bi akwasi akwasisa asie no so anwea ene de na mimini wontimi ka but that was what we heard musie no esie no ye so mokofa ne anwea e wo emana no so ebia asante fo ebia ese de kwachechire Samuel so ntimi nante oba masa no kra de no kra ntimi hinta oba chechire bete mu be lu sama sabi sama no so opie tizana kwe nisi achi ade na abusua no mahunu anamate nisi achi de nyame adom meka se nyame adom chese ya start hu susanso kakran ya tete susanso kakra ebebe se no 2 weeks be 1 week ago bro 1 week akra na menya call from Konongo mene sister be fine e wo Konongo nti o frame me no say na obey ho asem say sisei na am say na o da be no aframe me a o ni madi me be hu komoda ade asem bi asia na o so asem bi ansi na me tete nsem bi na am say de na watete na so o de ma me hwehwem na masa afro na am say around me kan kire me a fato na so watete nsem bi say siga bi awro no ho Konongo ho a o pa mu aka say ono ne police ni kum ye ba no nti otete mu a obeka kire me nti ma me frɛ Vide owi the Vide di ne chefe ni Enoch na me bona ma nti me frɛ na no se da me kra nkomo ho na me se adan na so na dan football Konongo so afrɛ ni say yesiga bi awro no ho Konongo ho keka se ono na akum one police ni akum Vide te said ya se wabodam na o ka asini so meka no se di asem ka na o se one police ni akum ye bay OTEC nti odi na dan fo number ma na me frɛ no me friend no so no so confirm is ampa esi wo station girl na so your friend na ama o ye nails e wo Konongo commercial bank ni nche ho pe nti ho e no kan nti enye ade e secret o kan no e na nipa wo ho ye so mo tinyabo e se Konongo ba bi tinyabo am say ye just about 5 minutes to Konongo station ye so kan station ho Konongo de so no mo bu Konongo a o de opa friend busa no ya at Konongo de atene wo ho na ne police ni na ankasa nso a asem ni si wo ne dem no se abusua no munim ne where about say bi e ko mra mu ye ni bibi ana bibi si ana masa a friend is saying sa report we ekuta mi eye ade e ba internet e na asem ni si e no and they call print TV ya print e na friend saying DCOP friend they do anim ona ne sasha se e na o kire say akra ni by hanging. And that nipa na or involved now a suspect no so he has been granted bail. That's it. Ye nimbe me am akwankwa mi hu ni da. Akoya esi brate boy ya me be ko wo ni dem no. Me hu no da. Ebesi ne. Ti esi granting bail. If you also maintain nka. By me ti say police ni kwa wa resign. Na de me sa kaka ho ni say, em na asem si e no. Say madaro ma na mo frɛ ebusebusa yin. Na mo sister station ba ko frɛ ma me call live interview say ya.
sister be a boat eba station ho FM ho ebe kan say ono friend is bright ebo anida amod na no kutwa say bright ebo na bona ma na no nyina papa ida police for didn't care nti me tell you say nti me ka say police for a na nya ne kwan so ya meche me omo anya ready class say omo betie bibia kra the investigation Mr. Kanyebu, I'm so disappointed in him. He said, "Oh yes, I see the boss. Who see the boss with this picture? Well, anything wrong with this picture? Just so we're hanging home. Now, Sabia, police were home and they been you almost like this. And now, Humana Yahuma Bay. And Yahuma Coco. Apostle Fasa picture to YouTube. Yeah, police were home. I show what your mom and your ranky. So be Inspector Anesha White. Obi a COP obi a corporal red and one no and no to me ahoma ya de bo approach for abaso ni bia enu bi no de hangin no so de hangin no na masa me bisa Mr. friends and doctor Osasampene say sa ahoma doctor oyi ahoma ne share me say no bisa doctor sa ahoma nti ofi sa akola no so oba so de share no ho a obedi card ni ti a share ahoma ni mu ana asa na owi a watwe no akobọ ne po and also about the point, some of the entire Bashamani because either way, any is a mediation because I'm still upon the part. Mint me money pot. And my name and trimming my me pressure name a trim call my mean. Sahuman says, yeah, way. I want more police for send the police property. Okay, my samba subio. It zoomy, native womb Sahuman ye. Zoomy. Ajama Nicholas or say no creno. Dear baby, EBP. Nana Krobea say busua one person who won mo de hye ni wo pa e mo mo nko ba bia bio na de on mo ntwe nyankopon na dom na nimonyam on be hu de besie oben boaten obafia Sebastian osi akra Ghana always you see no one is above the law sa de no aya ye kama ye te no say na ase kire etie somehow Asem Beba Dabi 102.9 FM OTEC and OTA Asem Beba Dabi media no ewo afidie so o heye live ewo YouTube ne so mujidi samodihye ne saman sesi a wo ye adwuma afi no start o bat sekakai obaye adwuma pa chese o ma police ni ne ga nko aso obi a okata no kra so asem we hu no also okay, let's about so. And now, Mena Naskaba Clinic for us was say, Saniam Kai, Messia Dishim, Momian Fanchishim. Why? Naskeno a year ultra modern Heba Clinica, Sabria make us say, Sawoba Kumaseha, a Hinamako Kobea, one money wholesale no, and na a D and him share. Na Naske for bang. So will you be a when your problem? Ewo bones, pim. Stroke ya dear the what to form. I walk my ya wadea wa pray na winya bia bra Naskeba Clinic na yen tosa ya de ne so were emfama obi o ha ne de ye hernia obi de ye fibroid obi de ye nani ho haw obi de ye kidney ne liver obi de ye ne prostate ya de bia wo bodini a wusuo no bra Naskeba Clinic na yemwa fra yen was 0244 120 269 dia won't ask ye ne be kire. Why? Donima Steel Complex. Yan ye wo Kumase asa for YF Junction. Ya ye be GR no. Na yan ye di roller steel gate any automatic garage door no. Ya di aba. Muntie. Over 10 years in ye ye de na de bena. A very long lasting roller gates ah. Ya di aba say ye de be som. So fear no wa garage or warehouse or shop. Na yemfa bi meto anoma 110 we ensuogu so awi aboso anwe na ache kromfon to me muda free say long lasting and quality I'm telling you oba ya kache ha ye be ma roller steel gate ni bi na de akoto no automatic garage door ni de ya yente sa abrofo nsa no te say de we Europe ni America ni ntie ha ho enko ho nkra bi mfa ma brane ma automatic garage door papa ya do ni ma faye Ghana ya afra ye meyo estimate ne o measurement mfa ma free. Say na doanso na wo behia tropical na doano tropical nails eno na carpenter fo agiatum the carpenter's choice over 20 years in ye ene aye very quality na doano ya packing no right quantity
ɛna wɔ box no yɛnyi so wate ase dodo a wɔ pɛ no bra adansifo mo a mo ton adansie ho nneɔma no ɛna mo pɛ ne nkronkron so de akɔdi mu dwuma no momra your number ɛyɛ 0244 12 3325 ɛna 0244 46 1539 ɛno yɛ donimafoɔ number sabre udin de K Edu gas oven papa fie no K Edu wo Kumase so amera na ba to ha sabre ya ye ka sei wo se wonam kokoben anyinam no ho a na akora sane e wushow no abomu ademu wo yese KMB filling station na Shell filling station a munyina mo wo kokoben anyinam sabre yese mo bie mu pa wo filling station for speakers yakase ni mu na woni ye be fele won cars no agigum right so see K Edu ni dem na wono nso etietie mu very good that is good of you K wono nso enemu wo ho sabre eja Abraham abedu na obeduru se ya ye jem na oni obo ade achia me ebo nkomo na se eya me de se opanyini prempe yi kasei sa ade a ono mo de hye frema ne ye no condemn ne outright because sebe ade we ye nkwase ade a ekoso Ghana ha especially obi a waware be ma na wabuchire na ayire wo Ghana oyi oba warefo okunu wa amanoni o America na woni posi ni twempna information says posi ni babe bo and hausa to ano ayenyam bia mo mami musa o amamre ni amane permit se Ghana ha Ghana ni ba oba betumi aware mienu ana amiensa no it can't me amete hay enum meware edu meware nemum oba you are not shall not can never BBS qualify biano sanity what you say it is very good in the right direction the family you condemn that thing very good my idea wo mama we bruchire so say boys na aba no ho omo de adwe bi ahye wo mutrim boga yire wonya boga yire wo be yow boga discover ba no de hwe no 1.2 billion kwan wo be pama na di adwene gum emre nwaw nkotow ni nyina gum eye boga yire e ba boga yire vinia ofiri mi ma mi akura asenso no we no wo boa bogas ne di o ma top right mamanfo didi mu o top inside the bread for them oba de acham yakwa ya akra aja Abraham abedu ani bi nsom ya dase etiefo ya mamo ha ya mamo ni tie sabre mutie ye ebre na du se sabre oyonko bia ne hututu no ne honam ye ne ya ne ti ne sisi ne chepe ne ho ba bibia ye ne ya no ya kire no ba bia onko no won so onko fa na yaresa no onya na fa ahodie ya tutu ye ne hwehwe mu no aja Abraham ani ni pass sabre ye mre mu onyankopon nam ne so a o sayade ma amanfo kwa so dem no mkoda nyankopon ase na anigye ahye wonma akoma ani omafono ma sabre ejabre e wo menchen ha ejabre be ma obade akra kwaba ye jamu na ho sei na apomu ti sei nyankopon adom me ho odin na so e nyankopon adom me so me ho odin papa ejabre ono ba ho nyina ase me mfa ase dama ho ma o mu bubefu me o mu so o mu da wase pa o mo ya sombre no mba nyankopon enshira na me de bia de me kan se o mu se hweyi na wanse sa wonsa vise nipa bia ba na wo mo te se wa na so niam bi nti na o modu na no adwo nti hweyi pa ejabre ofutu mu obade e de na ekoso yo obade me de adanse ba akudi nkai da bia me ba me se Ghana fo etie me ana se wo amanane na wotie me a eja Abraham me se me wo breast cancer duro me ni ntro enfam pehwe no kwasem toro na me ka kire mo me se me wo breast cancer duro na ya mo mabi mu na da won won nam o mu nundie bi o makosua nti o maka kire se sa yare we de abibidro ntumi nsa sa breast cancer de abibidro ntumi nsa na ye se bra doctor o de be kwa me nka se ko doctor nye ko asase fa ko hospital na o ko na hu semba empenfo kro bu be se ko benkum dwa na mba ko ni fedwa entu di akonufo no se bia wanya cancer bi wom badwo bi abedam na di akọ hospital akọ mfie mienu mfie miensa afi enkwa
me pacho dan woni braja Abraham wo no fa bibiduro papa ni bi mawo abra on fa se kan ka wo on fa bibi an ka na eduro keke do de mo asa no anum bie na badwa na ne oba de ntia me kasa ne se na nsen sister bi OTEC waba na oso no Germany de twa ne no fo baako na oba ne ben fie mienu ni no for na start say ne yade twa ne yade na da akuru so de dey say bo na wodi nka wo mienu wodi akwa hospital kwa wose ko for noche ho government hospital di metima body wodi akwa na private india o nyasem ko to ye wo mu panie ye test ye we ba akuru twa no Germany na fi se tu no de twa no na de entutu no so ha din dey say bo se kura de on to me nante o so ko ha ne ha na so na kuma na so ne fi emutu turo se mpompo be pai na wodi ye chini na dro wa hini na benansu ye do se me nka oba me de do ma na oba de me ni intro 3 days ne yaw ni nyina jai ama de na tweko na asa ba ya wo bono fo no se atwe aba ama ada ho emu sane e wa no frame no oba ma baso se Abraham me hu se wo ye no kwadi fo papa ye se bibidro nya no bibidro de me ni number 1 ono ase obedi machi aba OTEC and ye hwe ne makakra ono abeka etimi me tumi se frame ni amba no ma utie me ambonya breast cancer amodi achini ya wo mo mpane mo ye test ahodo a doctor fo bi ni nkrofo bi da adam se ne yedro wo de me se bra me ne oto nchia we enye yareba o enye bayira abre wadwo beto nchia so Abraham me nim Nyankopɔ de do na ma me se me ne oto nchia me de aduro ne ma wa 3 days ye wo ye nyina ebejai nkakaka acha boso na otwemiru na hono furo doa na de se meti kura mpa na anane misraw oba de me de kan obo oba ba ko penu se doa na asate se na ne a no wajai no de misraw ayetse nkuto a wo de esi awiem enane na awia no dum pe ebesa ada de misraw so no furo enane a misraw entint na toa na mo bra ne mfedro ni mawo ne no fo na ne film kra enye se etwom metisi etwa oba bi no fo anase metisi akwa na operation anase o se no fo tutu na hame esense no fo e eno ne nkra problem ye num ye nyina oba de da bia wo se wo no bogu no onum nufa etisi etwa sa oh ya na ye ma home te misraw muntu na mo na momra ye fe me Abraham me de number ni tudwa number ni is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I says 0505 740 223 0505 740 223 and then I'm afford the WhatsApp ni mo wa broche mo fresh what 0549 10 15 80 0549 10 15 80 oba de yenko we ene Abraham number mesre wa fa number no sir o de fama obi a wa yare bia o de fama no na di hu adanse se mete ne nka e wo OTEC FM na se de wo sika no de misusu me gimi di se wo kɔ hɔ a wo nsoso wo sa ebeka wa yare sa ade a Germany fo kura ntumi anye no Ebe Abraham wa baba ye sanetie eye nyame o nyame ho odin Nyankopɔn do abibiman anu wadi sa duro ya do Abraham na Abraham so de boa mesra so wo no fo yade yi bi na wo de akini na nko Abraham wa mesra wa fa ko Abraham wo na no fo yade ndie me ma hunu bi da mesra ye twa ma me no fo baako e baako na aka ne ma na duro bi mesiri tire ho nyina paate se be ma e de se me dia me di se ye ne mo hwere nyina wui se kutaye me se me nkase ye se ani na anu ani na nsa bekun abrewa no maame no ofiri mu enti mesra wo sa wotin kan bi wa onufo mu a mesra wa mentwentwen wo na ase ba bia ni ho so wo kwase Abraham ho ofise no fo ne firi baako no mu e be sa ko baako no sanetie ne ko baako no mu yetwa we ni yetwa ya wo kora akora ne be de onya no fo no na wo no kora akofa ne hin no fo no akoma no eye adwuma ko ho nyina o enti ya sha ase na wa ye kom ne edidiko na duro bu mu nyina afi na wo ye ho hwe nye yi mesra ma ne nyansa wo hu ni se ensonsan ye bi asesa kakra bi na dimrika emema no so ya momo aye wo sa kwan we so da bia wo so oba yi no fumu enti da ku bi aso mu ahun se bibia betua nchen bibi banade na wo nchen no na wo hye ni nkunai ana wo so mu ye wish nye da bia ka wo ye uni se ye yade e na abamu efise Krobea Asante kotoko se na ntu we se so chesra na yade ne wo mu ne ni ba bia anko efise Krobea Asante kotoko se funtum ani jamasi ho a ye musani enu ma di sanete enti sanete dia
Ejebre. Obade. Ehwa na wo say yeba. No kwasem Afa hwan bio. Yo, one say COVID yi ba ye. Yesi wa new system no wo form. Ende no kure. Eno na sa yare wei COVID-19 timi wo. Ana eku wo. Na nye no nko na COVID-19 ma no. Na yare foforo wo. Mpenfo say abodwiseku ha wei. Obeto ni. Na yare ni foforo ho. Yare bi say esiche yare. So yare bi na de akiri ne nkwa ha Jabra me na me simi wo esiche yare duro tatahwe. So wo mpane ana wo no mabrofo do met for me. Ana wo mpane insoro yi bia me simi de mawa na nsa kopem na ese mpane ne ade na ujai na wo no ma bibiduro no eya busumi nsia wo no mabrofo do bia biem wo mpane bia bibiduro no kwa wa ja nom na wo no abesi no back back no a renew no back and what betuma produce insulin ama oni pedua de adwuma entiment na ho enkasa bibiduro no enkofobik kase ese kidney me se omoboa omo de na sen Ghana for do say na dialysis do say obukid na say kwama na no kwawe ni be de da so me se utwa na mobra oba de nya no nko obi tie me no wanya se enam yare ni be ma mu hyehye no emu keka no emu tutu no ama ba me na fo kra me se ade mienu po emre bi akototo nsuom na adwunso moja no eno eka ho enna emre bi na nsu fitaa bi furu be memu ba oba de ne so wa mpanwu adura na ho mpane bi eno so ka ho ene nei ama oba ma na fon ene mei nei ama odwunso ntentem ene nei ama osisi ne ye oya no ene nei uno oba hia se ye petepete nkotre ses ne ko no me pa wo chaw so onya sa yare bi atwa na mo bra Jabra mo ba ginu papa bi inu nsini habama ni efentu yare ase so osisi ne ye oya so chinka sene yo ya so to asenti ne mututwi wo aya na hu dwa se de meko ana robo asra wo ana nan no nsan ayetiti ana wo de ne hepatitis B yesi brebo yare he mi wo hu do tatahwe we me de ma wa enkrofo kuma se di hu adanse nya sam ketwa ntimi de me se me nkan tentini de on to na mo ne bra Jabra ya le biere ha wo de akire na nkwa abra me de number ne tudwa na masabem number ne 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I said 0505 740 223 0505 740 223 kuma si mi wo hwim e wo asuofu akwan ne so enkran so mi wo da kuman abrewana na sport na so kosunyan so a mi wo Estate Junction Dr. Chiseko opposite odi etua na mo na bra ne fa hababa no bra bi enka oba de enko mo ne kasa etie for de ye kan nyina no mesra odi aka ne se obetutu na mo na wako fise de ye kan nyina ye kasa tenten na wankwa wa se wo mre na wa yare sane so nko Ejabra ya kan sima mienu fa kan bibi ne enko yo sima mienu mesra mo mi wo ose dro tatahwe enti wo bo hyehyew o yam dwaw yam tutu odi akirechire nkwa ya say ya yo testing ya say eye osan kwa odi bra wo ba se bi wo so wa hemfi onsuo gugu e hokeka e ma o menses ne meye ama se bi wase kwa na yakese usutu ana mo ne bra me sra usu tie me ebia woti enkami wo onum usutu ana mo ne bra e na me wo memedro papa bi ye friend osnuku ntu eta hose kono osnuku ntu chai osukutu anu de osukutu bra bia wogina ha so ohia bi na mrantia ne so omu hia bi we wa ya brantia omu nyina omu joko omu nyina paras jama omu nyina meje memedo mr yen kokkrafo ina nke bia wanya mu nyina mutu na momra mr uso de ne eyefu yare odi akire ne nkwa na stop bi ana yare bia odi akwa odi yankọ titru breast cancer apostle o mien sese na obo sakra be no popi mr se dwobia be de ma odi fa bra na de no to ho nchia na sankwa Messi Jabra se bra the bed Jessica Kasatinti way and top on Jabra DC no the number that to be number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I said 0505 740 223 WhatsApp here 0549 10 15 80 0549 10 15 8 Kumasi misimu wo hwim school junction na kase ope presbya so dan so konkran me woda kuma abrowana na sport sunyan so me woda ta achirako opposite Estate Junction wa me do wase da se na se nyame enko ye bese ahia ye fa me Eja Abraham era se atiefo we ye Eja Abraham na awiei ye de na bon komo aha ye 102.9 FM ahai eye OTEC ahai eye Asante manyina hohoa afidi kase ne so na wutie yi na ya wada na Asem Beba Dabi media edisumi ansa na ye be kono ebia afei na wa join ye ne a enkomo na ye bo about 2 years ago and some months ababa wa bia okowu ye
ɛwɔ police ni bi dem na awura yi sɛneɛ ɛkɔ ɛne baabi a akeka akoduru ɛna abusua ne sɛ ohunu deɛ asɛm na sɛ yɛtwa wura ɛde agu so ɛyɛ asɛm awurade nyankropɔ wom enti sɛ wokɔ YouTube ne so na wɔ so a nana yɛ utwum berema ɛna ɔse ewiase esum nyaminti ɔse akorakora bia ma ha sɛ paase adwafofoɔ yɛnso yɛwɔ ha yɛhwɛw Azeman Ventures wɔ kronom ɔse wiase nyɛ dɛ nana aketesi akama kama sɛne ɔbea fam hɔ nana boaten ɔse my god Samuel boaten ɔse ei asɛm o ɔman Ghana mu Western Australia ɛna mewa mehwɛ mo kwame no hu ɛna ɔse asɛm bɛba da bi ampa o nana nsɛm bi wɔ hɔ no mo a sɛbe ɛkɔ down the drain a yɛnte ho hwee bio. What a crazy world Krobea Franco Wusu Setrenie Antonio Pong and was a wonders shall never end. Akranioma bisisia ya na wotia sia enye ye. Antonio Pong wa Argentina enna ono e can say. Hey Ghana. As I say here yo Mary Jan one show ya ye ni mumbe Grace Ofori or see we are see serious Matthew appear and one nonso won shai so and what to sankra with yaba Allah wallahi moro market for Allah wallahi udino no Allah wallahi o si Asem Beba Dabi ampa nana Krobea Kofi Lalas o si hey asam no yamoso ewiase enioma bi koso ewo enewiase mu a akwa se asɛm a yɛnka no akɔ ne yɛsɛ brasa ma do beyi wa no saa ne wiase enioma bi kɔ baro de atwa me meba maame mmoni adwuma wodan ya ye fe mira medase na esomoye no na aka o ano de anyine ho maame aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta akoko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena enwe na aten enti sa odi DSL alloying steel trusses a good dance via now the Donima NMK premium roofing sheets and chancing a boswaka oh natures a jumanes na NMK premium roofing sheets and chancing a Donima diabe yo mahudo yo NMK lawn span allozing and the governance IBR and NMK nails emupia so unisika Donima emotrian kakran wenum ye latest producer Donima diaba abeka dadane entimen kwa he kwasafu YF Johnson obenjiare anafre 0244126625 and 0540101555 Donima Steel Complex Babia at the power F1 no. Hey sister, wunkwa wato Adonko original hand sanitizer edu. Hey, Dr. Kweku otin adaroma. Wafa ho kanu bi efiga no fo so ama ayefo. Na me to bia kwachicha ma me fiefo ama obi enye. Waka asem o. Madam, me pa cho. Ma me so 5 enka me de no ho wai. Na said ya amanfo agi Adonko original hand sanitizer atumu no. Ma nya stadia wo befo jame. Sent ni se coronavirus no aba no. Wo no abusuafo di agro bedi mu. Eno de no krepa boss. Adonko original hand sanitizer inso de. Efiri Adonko company limited. That is a quality ho asem de ye kan no. Trodo. Akwa hododo ya ewo mu ni na achi no. Wo de aloe vera enso afra. Enti ensa wonsa ho. Ehwam na elfo the sister you can tumikum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omo venture pe wase asodura be. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi of pharmacies, chemical shops, supermarkets, Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. Ebo Ghana ha be bia wokom so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetumi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 and 0244 83 22 86 and 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus
Oslo kra. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Drodon dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa showing Yano, a boy who buying every home. And now Mumpa, Omuan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esiomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row, at to form friend 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Kratwe, Madia to Musay. Papa Sahara Miss Sanin C capsules. And no more yading in Abbey Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no queen. Mimi, I'm a cocoa school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now I tell you, no, I'm son or Casa, I said, come on, Mamma, no talk to be anum. Something about Kubina. But here, don't you spend enough in a look at her. So you're watching me, and I've been so you tell me, and I've been so obey you are not the Munyamia, as a munition, the dynamic so hey, I don't say, don't watch about an enemy, Papa Sahara Miss Sanin C capsules, and no more yading in Abbey Johnny. Zahara and Rupe, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyan was 0246 348334. Acha what uncle sia? Ane, yet on regular eggs and in nature's finest egg powder. And none of my customers in the pill. A natural egg and ya yen powder for. And it's not customers any Jew. A bit to me at Daho Afiba Koneshi. And then monso, net denoso to Sokoshia pa. Way a year so the best fridge more. Being year so this, one makes it. That's one young Kosia. What did you say? Yen dropping on Mudiae? Way a year Akukumposian, I am for chemical bianca additives anymore and yen powder for a 100% natural. It's in Yania within Kusiayan. Bet to me, dear Noyana. Anne, customers at to egg powder. No more dear you won't consume stew, fried rice, pastries, omelette, any dishes I would want in Nabby. Wow! Anyway, you nature's finest whole egg powder. Simply egg selling. To phone Fred 0553 151 971 and 0504 943 118. Online for www.sococenter.com and as www.crepygroup.com. FDA, Ashusha Sa, a Judian crowd so Yajia to Musay, a OTEC 102.9 FM. Okay. Yada mwase yakoya ya ba 102.9 FM. OTEC. Asem Beba Dabi you know. Enna woda so a ewutie na wo hwe live ewo OTEC TV ne so no. Sabre owura prempe eda so ewa ha. No kire se ansa na wo si awura no. De wonim komfo so bosom so kokoi. De wo woni gidie wo Nyankopon mu ekoye de obeye. De owa alaji malam baabi esese obi awura bi obi awura baabi a de gidie wo. Ema wode nsekan abusua panyi kanche ansana wonom kwa akosie wonom desie no sabre wonom ehunu se ade no ehun sunsanso obi sori with regards to ababa wabia se wono pa nanum na waka ene hon sensam no we made a call to a King's Radio a station and also Konongo according to a reporter, a host of a show, ewo hochre say, wura no, omone nebusia bishia nyambo echna. Na that is what they too heard. Say wura no, awrone ho, se meka sa wo station ho. Na sa asem no, udru sa station ho wo Konongo ho a open secret. Ya nipa dodo na anso eka, right. So let's wait for him. Na yentie de ono mo beba omo beka de akere yen ebia bibi na fa na dwem ebia ne boy bi kura ne ja na say
bibi na wo honti na amasa ade na ba sabre ya owura prempe enkomo a ye die firi ahyase abeduru sabre mo de mo beye no mo aye mo ani de akire sensunsan so obi baba ama adasa nyina nso ahunu de koso de ri ka ma me musa awi mo de hye no wo yansa no ofrim me pacho wa ngoda ono nkwas na ma me ne baba omo ye me ma mi no baba ono nkwa na ma me ne baba wa ngoda. Okay, se si ya ye ka say dien na abusua na hye mu trimu se mo be ya to aso. Oh, ye de hye trimu say oba na spiritual side dia ye tu ho anamo. E no hu suntanso ni bi na se binyame ye adom a ebe. Na ye mpa ibo nyina ne say no kra wa asem ni mu na edi. Se doctor's report or tro ye, se police commander some of mo ka ye, divisional commander some of mo ka ye pese. Sa ansem ya ye no. E me de di mo mu central no mu twa ye. No credit dia dien na mo pese esi se no credit dia e ya ban asem obi oye culpable no ye mfa ne famra kwan so ene de enye ni e ho e ya ban asem se obi akum obi de ye nyina anim se Ghana mra no se bi obi kum obi e o mra de ne fa so aban hwe no obi o se opanish no eno ye police for de but say ye say bi ye kanche ani de ye de akanche awie. Okay, se maya mo kanchen se ene kwe bibia nsi na mo ante hwea mu begya se kanchen na anya so bit Asem Beba Dabi se ne kwe bibia nsi a e de ebe na ebe ya ye de ebe ye still ano bibia nsi ni hwe ebe ye de because police for na enim se ke down wo but almost so much interested class say just say I'm shocked say police for almost service with integrity no almost slogans almost motto no almost sano so almost person me service with integrity and almost nya ho adwuma because man so bia ye nipa o sebi konfo kra no so akwachi say we wiade ayenku no na obi akwatwe ne mpena no and am obi sa so ma na wu enka that time ko mu hold sa bright or ye bo an responsible ka ga ile asem o ke ba mu dada ga na nya se wa run ho keke o wa yari chesa hunting na che and why reluctant so obey kasa and na hunting na omo munim de omo say wa fon why say dey sikura na ye no sebi Asem Beba Dabi na se unya onka enfiru so what you say na afi no wa pam aka onipa mu ama obi ehu ti that time ko mo ye serious no mo share case share picture no e che bright na masa no obi ko win the makro no obi beti hu free but e bo na akotwe ne sebi ni mpena o police ni fine but akotwe ne mpena personally and the police said na mo cover no ohunu sa cover up because more cover up sa na abusua no mo hunu no sa na ehu no me especially me police ni pani power national CID headquarters Ephraim se memrakra mekoye no ono the pen pictures ha picture ko se kam deba ono the pen echeche me eno ma bi o picture we ma kire se enya akura na ne hanging no but oksa kan atwa so say sa Asante Regional Police Command no asem see no na no ma so mo ye no ma anye intedru baby na akwa say they have to cover bright yes am ko and no ya on this happening from them sure and no ya on this happening na bibi say see what you say enti adent na bright akwa na ade enti say me sebi COP kan yebo a kan ba ne akola we na wu say wo ya enti ko beja tum say ye by hanging sane ahoma no te enti na ma mu nyini se ebi a wono ane se ne wa masa yenim se hanging and the pressure ne wo hang ho a o se twon na pressure ne kum pressure ne kum ahoma se be se atwon me ne no na obi ya santimo in so hang ho a ho ba bi kra kan bibia ohu na obi ani kotodwe si from so where is the pressure and then twon ne ko no ma ne wuye ni kotodwe aka pressure ne san to so ma me hanging ne de no kotodwe si from ni me anu nyina si from ne se ba ni me anu nyina si from enti ade na ono aku no hwa akra ni trinwi nyina afọ wo hwa akra ni trinwi afọ utimi se o strage here as ono obi strage ansa no owu they just everyone say police for enti okodi konongo 3 days before her death yes oko Friday Saturday Sunday Monday and owu ye ti Monday no time ben na mo se call ne ba enwumre about 6 enwumre about 6:30 6:20 6:30 there about PM yes ya ko ho no o bright ne ayi o ye ne say o so no PA eba fie be for something be hu say again the action ho akonfo e wo dem na mo ya da na mo hu say sa number no e bright na number se na me ka say ma me no de no onim nipa kro
odu police station charge office ho no e no no say send your friends send the ben accident your friends send the about this thing I want to obesha the crow to do catch them no say number ben the phone na ha de ye o charge officer en say shi e no say number ni enti o de kire wo mo no say bi wo wa hey say wo number o colleague o mo ni mo number enti o mo number no mo say no number we dey bright number e no mo ka say ma me ne twem ne ho kwa da so mo ma me ne twem obi na be ma information na mo kwa da mo ma me na mo ne nko mo kwa 2 good hours only to come and tell us the body no come much. What was the rush for that much in 7? Or if all avenues a failure, mo wo gidie wo kanchen ne mu se be ye adwuma 100%. Okay, yeah, that's it. That's 100%. Atiefo we eye awuraba Vida Frima ya na wo kirade wo Kumase girls emfinhia aduasa okọ ne boyfriend ho fiada memene da kwasiada dwoada nopa na numre 6:30 there about and abusua ni nya akọ se ge na hangene ho edinka ba se wanya accident ekoduru e ko ba bi yese wa won ho se kan afedi ekokoduru ye de number ko kire ne ye ko hwe ya yese wa hangene ho ye de ne ko mo kire enti wo kire se if all avenue fails the oma ye hunsunsanso e ba no they hope sebi bibesi okay yada se opanyini awiai ene wonso onsemo a ode abeto yanim wa afidie yi so ukọ yen TV ne so a ehohuru papa enya asem ketwa TV ne so huru ko YouTube ne so na se ne ehohuru no enti ga ni mfonyini no ene da so abaso zoom the picture, let's do some analysis. Zoom the picture. Let's do some analysis. We are trying our possible best. Sir Asemi, yabepe the regional police PRO. Ewo home. But you don't know. If free bra started say your friend. As a number na say leave a message, the tone. Leave the message after the tone. Tone sa anti. Maybe busy kakrebi wo baby. Enti yenya wonom. Nanka yabusa say. 2 years and some months down the lane, what has happened again after the death of that lady? Dear in the SC, Apostle Fan for you to so na zoomi mami peso zoomi na me yadie bi. Say sam for you ya eda YouTube ne so no. You zoom for me? Zoom. Good. Ahomano sa ahomano eda approach for no nsa no say elastic ade meboa. Elastic it me stretch it. Oh, and stretches far, Isa. Emuntu min chesa. Fat for picture to so. Emuntu min chesa. And Chetty say, normal, you know. Anna a confoshe. Same one comfort. Lenta a wa. Sene me height. And the saber. And the saber. Yeah. Apostle for picture to so. But Osha Sanye a railway dianotia noa. Eyen kotodwe ena baabi a ahoma no ebo wo window ni mu no eye very close ena ohwa sanfa ba ho ne nso to so de no oda mo kire ho no sani ahoma no na kekere ne mene no a ankekere ba ko e more than one enti dodo na aka no the length say eye short sadi American what ase kotodwe ni sisi ho Odi atiefo no mo amhwa mbetumi aya analysis ni ya to aso. The family should go to Nogopo. No omonko sama no ho. Omonko sama asam no Nogopo na de ohmunyai. Abigail Tete was it the truth. Nyankopon adumti shall surely open. It shall surely come. But sadie we ho. Hwe atiefo munti ade bi. Munti ade bi na mo nhyade nso. If I'm a medical doctor, na ye de obi abreme sebia enipa no ya repu no de ya ye o hwe forms wa ya na ebani bia ya tumika se bibi a penetrate bibi awuram enti de awuram no se me as a medical doctor say ye se bema eye nsa ene ade no a we do investigation. They investigate to know what has penetrated. Enti se me as a pathologist se mahu se ebia nipa no owui
by hanging. Okay, that is their main matter. Hanging no, you say at the end when me and I was saying hon swampa. Okay, and ye na me as a policeman, men so me ye. As to say hanging no, onwa anenyo onwa. E hon ensem no, ya na do na ewa. E many padodo na ne patofo no, enya problem no. Doctors be brave, and so to me, problem. I was asking we kakra we ya making home. Enti, oh, and for you that we are. Oh, say, a humanoa, a son and meneno, uncle one, a you two. So, zoom sha humani ya, a co two. The aka, I was a cheseno. 8 years, but let's get them first. I don't want to talk. Yaw Center, asye ya yedi adwuma yedi ni senka se eni no mpemu dwuma yedi yaba so kra wo 2019 ya Semba Africa Business Excellence Awards for and na one mo de bre yen se wo yi obi a wanya how park se wo chiri bramu ni mu se bia wonsa onan mu bu ye de dade kra ne kwhyem sa bre problems so te and na eba wo so se bia arthritis anase wanya bone injury bia fabra Yaw Center na yemo a wate ya ben pa and now you know so kra to nchen ya say ye stroke o enamu yade bi o adwene mu haw bi o etre yade bi o na yefunu mu kro bi o don't worry come to Yaw Center ye won fidie ye de be ye hwehwemu ye de aduro be kan wo benyu ahoto simple ye wo kumase atonso agogo aban yarasa bia no achi fra yen wo 0244 08 3482 niye no wonkasa Agbeve Herbal Hospital aduro wo fi oye sabre wo ba edwa so a ye de mona so pemona cream aba fa bi dware fa bi sra enka bone ne nsansa no away ye wa agbeve fever etridi yade na konso abu ache nonom agbeve fever ni bi na bebo awo e na agbeve tonic umoja atawe koko nso kre hawo no agbeve tonic so ka agbeve fever ni agbeve tonic bomu a ebua we immunity we immune system ni strong ya yade bi antumi mo wonhwe ho na so nipadua ni mu ba bi ya wo yade a fa agbeve bam ni bi ni emfa nsrawo ya wa agbeve Herbal Hospital e wa adakoja ache na emom no de fa kaye kwadwo so nesi wo kwa station ni hwe ani mu pepepe e ya agbeve Herbal Hospital ahai so ba yade a edi wunya wo de atata watata yade so wonko fa de braha na yente de te emfa bon Fred Dr. Agbeve 0246 59 5256 Grandpa for yeah Krobea akra ma ene nyame ase se de ope ene woye na Krobea ma menka se mwe nchiro se eye ma obia se efi na ekro no ka be ya efie bia mu so obia se unko lawyer school a bomode chase ne ko law school ni bi ana constitution ai se de eye nyina yen akra no because and now kwaya mpikura ne da wayi bo lawyer bunya sisia wan fa lawyer anko chase na wo ko no ma say was be she on common sense be che oni maybe the questions because ye nya ai for no ntino common sense be che oni maybe say who dey blame bi ma e bia papa no papa ni pia men enye adwensa because so papa no e kire say eye boba no obi dia bono a how do you believe say we win no na de boba bono ho ana e hwan say ohwe boba kro the police so me ma yi bi kakra bi o say de ma obi wu a ye de ko sankofo no pathologist no mo hwemu no say aya na chinye bi wom ente chinye ne wo ho no ano ne ye pese ye hu adekode a eye saade no ade adekode na happen ye no nobody was there but bibia si na die na si ye ni ye kasa ade na si ye okay ene nkofo bi so me ma hwie ha nkofo bi so hwie adekode no a de nam ade no efiri ba ye a be si ye ana Krobea second aya mesan yes small I be say ati sa police ni no gitumu se sa no mana ma me de ko kire division headquarters wo no sa 0266 yes o gitumu se eye no mana
wanya ntumu a yentumi hwehwɛ mu mfuru sɛ yɛ hwan na ba ana oje tuma omo bisa ne se maami se wo frɛ ne se ne ba anya accident o san frɛ ne se ne ba wa wona ho sikan di ntina ma o kan sa it's a question Asem Beba Dabi sani ma we nyina no common sense make sure say e wo ho ena 2 3 ko bibi besu e bisa wa dwen so say 1 sadi enu again de sha konfo no me say 3 me say 1 say 3 na mekan ana 3 I okay and I sadi enu o de sha ne ho konfo no uti sadi enu anya gan dia o ayo bi dia e say ye hwehwe mi fa se mania mayira na mania mayira na ye ko hu say niama no bi se obaade e ho a saa niama na se obaade e ho na e wo ho no me say aye me dia ho na e be fe no Asem Beba Dabi so because ade no so no uko police ni dia dem ye mba insan ho e wa atade nim yes na ye si ewom yetumi bai me ba ye yi na the way ye yi no ye yin say fence say o say amabo no omo na nsta obo dai anwen no eti wo no a wo nim de no huntimi obi adwon bani abantimo wo ntumi na bi ade ni eye say ade ni tintin ye say ade mu ye de abo ha ne de ba kakra wi so what you say eti Krobea me de me ka che busuan ne say o man na yetim no me bi e be free ya no wo ye dan ya de be ka che wa ne say ye hwem wo ye dan ya de be ka che wa ne say ye hwem to o de omunya botre enfama police service no na wo mo so ehwem se enko court no de e bia omunya substantive offense evidence bia e bi so omum pese omo de be court na omo kolusu case no eti ye ma omo the benefit of the doubt say the mo bro for am tie den e ka no now de omo nkoso ehwem na se abusuan se wo mo ye hunhun mo de a ene de begina mo chi 999.9%. Point 1 pe. Point 1 ka green no. Point quarter. Aha. Ade de bijama chi. Okay. Na wo monye saa enema no na wiase e wo leaf nim. Wo ye den abedan. Wo bewu. Adwuma ye se ye nwu adwuma nim a ye beje adwuma sa na yewu. Be katwi pa ne. Se adwuma ye se adwuma ye akura se ye nwu wadwuma yimu a ye beje ye adwuma ansa na yewu sa na wo ye lawyer ni a wa nya adwuma ubewu ewom ana obeji ansa na wewu wo teacher ni a wo nwu wo teacher ni mu a ko adwuma bia eti de etwato ne se ubetine fie a ede de twato yewu na wo na chi ewo na chi e ho ne asem na me ka chebusu no bedas eti se bright in the kunu o so no ne kunu o so obi ye cover up o so obi ye cover up o do no ne ye boni no onim ne ho akra wo ko wu asemi number bi afra mi true caller unim dia we ya ba za wu funeral enen ro we mi na me ya me ya banka sabio na funeral afra dia wa we ya death na nkasa kra be frɛ me ba chompa cho illustration don't call again funeral I beg you okay, wo asem number bi go frame me go here true call anyuma mi a funeral. Hey, don't go. Sit where you are. Funeral, sit where you are. Don't come near us. Pajo, Musa Jataba say wo Musa funeral no so ya wan. I'm sorry, no. Funeral ya. Okay. Na for Berema and your questions. Very good and intelligent ones indeed. Future Life Smart Food aduane na aduane su a no. Ya twetwe ahwodinuru ewo enuanim ene akabom de ayese aduane se wo bedi na wanya ahwoden aduane a wodi e be boost your immune system wa wota akasa yade bi ekowu a wo na be kra no emma bio brakumasi sofolai alignment yani multi home ene die nim hwe fra yen wo 0242 878090 ya Bolivia Enterprise ya wo ho top coat roofing yanso yawo kumase ha akoko specs ena yawo
barekasi kwan yi so na wo yi obi a wo pen chance papa de aboda so a top coat roofing yen chen na abeba yen ye washing girl zero tar standard sheets alozing ibia any alozing self lock ye nioma hote ne ho den bra be fa yen koye free estimate ye ma technical advice en chiro chance ya wo de boss we be bo why ohon so a obetua ne nkakra kra wo yaso ye dwene wo ho frɛ yen wo 0554 316 281 your number eno no Caristic Ventures for the Zahara mixture any Zahara G capsules no diaba eduro na eduro ya se winya bi na se wo no mo a enemu yade na etete wo a medofo away me se wo yoba wo ye be ma oni obi beda eya afa won safa ne be ma ne so a enam no e wo soro no oho se ha sei no apostle so hu ba bi a ma ekira no fa won safa ho so ye be ma ensansi wo a me ma ne nwe obewi ama no fa condom se wo yoba so a be ma ma nwe wa he ya namu yade wo ho it is rare. It is rare. If you talk the thing you see before you talk, people see what you talk about. It is rare. And namu yade nya yade pa nanso Zahara mixture nini nua Zahara G yade te oba akatoa ase nsuo bi gugugu nkaboni wom ade bia esa akatoa be ma no da na akatoa bi atete aka ne be ma wenye be ma on so dwon so be ma mhihyi nsuo bi piepie fru be ma enye it is not good. Zahara mixture ne Zahara G capsules bebo Zahara man capsules on the memadro be ma wa ya mrei omre yo ni free o die free no na Zahara man capsules be ye free ho be bi to no bi akode open bodin freyen was 0246348334 police di na dro no eye imboost herbal mixture edro we ne be boost we immune system no ama wo ho aye den me dofo a wutie mi sabre ya ye ka se obekwa adwuma so aba na wa ye mre obekwa adwuma so aba na nipaduam ba bia tutu obekwa adwuma so aba na wankasa de kye awo dwene ho so obede no akọ what you see liver pressure diabetes kidney problem enemu yade bia na se wakoma ebe opimpim ko ba bia to aduro bia na kasa wo peposi ni aduro ni bi imboost herbal mixture aduro ne ye freposi ni was 0246 208496 21st clinic ewo kumasi ahua woni total filling station ni dia nimhwe ye ya specialize ho ye sciatica ne ye condition obi wo ho a ya na ne to ase ho ya na eho no entini ni mu twetwe no ne nantu anase ne nantini no eho twetwe no waje ne ho anye me pa achew 21st clinic NSS oba ye beteneta ye wo fidie ye hwehwem ne mfaduro nkan simple na nyu ahoto wa ya de different so tete wo na wo de akini a wunyu ahoto no bra 21st clinic what 0540 311 311 eye ya number ay am focus a wo kan wo funu ana ofre na ye hwan ya jataba ana o se wo de dafunu sentina funu aba ye what the defunu o so the defunu na obi na store ne number this say na obi wo be frere na wo be adwuma me yam si ahye me say ambafo ka owo hu asem afedie number nko frɛ me afunura what the defunu ani true call nso obe hadwen pa o so tumi ko yi funura mamsa okay me da say owura akwaba yeja ho te say nyame adom me ho ye pa wudi de sakrache me deni Emmanuel Asare Emmanuel Asare me ba cha na charity go ayimu iki charity only charity me ba cha dey only charity o free he na ba Emmanuel Asare me ba cha me free from heya hey ani o free kumase ya mo dia yanti kumase jataba sorry a o so ti kumase o nti kumase ba bi atie ni o free from this municipality se ze dia kumase no o ka kire obi so ti kumase a check ba bi ate what ya asko chi a o nti kumase what take ya chi o nti kumase take ko free from nyina anye kumase what ya se he fabium what so am ya o nti kumase kwada so mo eze kumase no akoye ba bi kakra bi o tote Ashtown oti kumase oti adum oti kumase ezia o ka kire obi so oti kumase akaniye na njichemu abampa Emmanuel Asare ufri krofrom mani nsan ima wo mfie sai ebacho me ko 28 adwuma ba na aye ima Asem Beba Dabi initial me ye school adwuma
school me twika na msa echirade who your teacher me bacha private ya na say public private the lockdown ya be the private for the problem abremo pa nti se ade monko school into taxi me bacha e dey asem na talk rache asem atum ne say ye ma lockdown na eja etiti fie me so minim driving me twi school car school I wo me san twi school car na etiti fie ye ntimi entina fie sa ntina wo say once a minim car twi there wo say minya car na mitimi twi say de be a me sa be koma no na nyame ye madom na me twi car madam fu bi di car bi ma me na me twi ti be 1 month time na madam fu no efrem say obi to car no na obeje ti mitina afi be 1 week 2 weeks na nyame adom na customer ba ku bia na me fa no Asem Beba Dabi o ka kire me say dem me city en me hojo ti no apem asem prefer o ka ho ka mo na o pese o de ma me na me di edwuma ti o started the car ma me Friday na kan kro fitem ti o mo ye ho edwuma wie bia na o frame na obi sam sem wo lances na me dem lances ko kire me ti me this can start ye edwuma be na o twemi no ti week bia na me di ni says command ti Sunday ya etwemu na Sunday dia I me nye edwuma me di says ni command Saturday ti Sunday no me customer bia ya na me fa no I am fan Monday to Friday by Sunday di onye edwuma na omo be warranty no o ka kire me say nyame adma Sunday ombeba de chemso na ye yi o ma kire ntino ye yi o mu kire wi a obefrem na makosi no efi ti Sunday no be 10 o'clock no frem say o ma point no me fa no kofi na me tu ka na me fa no ko bebi aya me si no ono ohwim ti mkosi no o ma miska kura na me so dabi Sunday de medical ka kire say me nye edwuma ntino nya dia Meduska ntino yenya nyame adma OTEC 102.9 FM komo by 5 minutes time na me kra ne say me kofi ti menam kwan so a me ba na ebusuakuru ajanhye ho no ekobremai ho side na mantie mienu bi ejina me say me form dropping enko offense na ye kwa ye besamba back to Kumasi ti omu bisam say na magisen e ho nso na me hye dan mu ntim ga che omu say omu man 40 cedi na yenko o de ko offense so asan aba no obeje 40 o di free bremai nso na odi free OTEC ha kra OTEC kra na anu lockdown yi mu nya 20 no omo jeme aha kasa ti na omo tina ka no ti ye kona ye koduru offense kro wo tan ho no na amanye bi ho no mka chem say ye be mane akono omo de niama bi komo omo fuomfo na ya samba ye mane ko ye nsabankum so o ye fro baby ayensua OTEC 102.9 FM ye ko enim kakra na ho no yemfutukwan na ko duru ho no na ejina junction bi so nti ye duru junction ho no na ba ku si se o de niama na ma ne fuomfo na waba abesena ya ba Kumasi ti ye jina ho be 20 minutes time no buy ti o buy no say ho no bebi o ko na mu wa ncha na wa che no na ni refi omuso ombe hia nsuo nti ye nto nsuo okwana no ho na ye mbesne na ye mfan komom ti ye to nsuo no etu car no na ye besne ekọ junction ti ye duru bebi a junction bebi a ejina no say bebi on anti-call ne mu wanti no memfa car no enko anim akra se na be ya de mom na chese asan baba ti ye ko ya na ho na ko ye fum kwan ti ye ko anim akra be kwansima enum eko enson ti ye duru ho na ye di nsuo ni ma na ba ku ni si se o di nsuo ni mom na wa besna ko ti o yi nsuo no e de koma ye ko ina na mkra me ka chom na se kwan we de ka mfaso na be den ka no so o mo ka chem yo kwan a de bia ka faso de bia de ka ba na ja ye ko duru ho nti o yi nsuo na o de ma o obie de oti front ni bie gate na de oti mechi no so me nsa so me nsa de ahwache kire me nsa na otwen sika otwen scissors se me nim na me ye de da o mekuma to ase di na ba kono so me nan na ode ahwa ne kire me nan ene me nsa bom ba kire wo nan na wo nsa nyina abo
omo chechere me nsa gu machi na omo san chechere me nan ni mienu eno omo so ye dida obedai omo bekumi ato ase nti omo wie na omo san ka chere me se mekano tracker wo na me se car ne de mintimi hu se tracker wo ma na se tracker ni akronfo na ebusa asa na omo ka chere me se man kan kura omo hu de omo de na me se eno de tracker no kura omo kan minimum kura na omo ka chere me se mekano omo de ko wi amponche nti no na omo wi a ehfa na omo fa car ni kosi na me ka chere omo se ne car no omo wi a omo fa kosi bebi a omo fa me na akronfo na ebusa asa wo mu ko wi amponche na wo mu de ko wi amponche wi a wo mu fa car ni kosi na me ka chere omo se ene omo wi a omo fa car ni kosi bebi a omo fa me na ebusuankuru ajanshi ho na bremai ho na omo si yo nti na omo twe me Africa na omo de me tu afuo mo ti omo wie no ba ko me tu car no ko enim kakra na ba ko no bisa me se me phone ni me yiwe to tutu me botom yi me phone ane na iska 5 cd ehye botom no san yi ti obisa me se me pin number yesen me phone mobile money pin number ti me yesa me bobo na lucky bofo bi efri room ho ti ohun bofo na na o se eja wo he ma Mrs. Sanwichi, Tina still a bofoni nim ne nti a manche ne kase won san nichi. Ti wana konfone bam bofono. Oni ni ho nwurem ho pepere na etuo nsu san bofono ene sekan. Na etuo ni sekan na to fom ho. Ti na banche ne fa sekan se bofoni nim no jimi a de sekan betwitwa no. Wono de sekan ne eta bofona so mienu ene neki. Ti bofono so ene na ampere. Na fa sekan ne etuo ni na pua omo ekotina aka omo fase kan ni tuo ne nso kan aka ne ho no omo tenem koy omo de kotina aka no mutu koy je bofo no eba ne nim aka no hu se meda ho no wo hu se meda ho nka o de tuo ne bom na o akwa ne ka abante ne ka se onko nechi no hu adekro nti a o ka se onko nechi ti echi obehu se ya chechire meda ho na hu se san akronfo na me pa jana cho se me frukuma se na eba ha se na mo farm drop na mo beje me ka na bofo no esane me nsane me nan tie na efre krum ofo no se omo ntresi ka bi matis na ka no akonfo na akowi omo di dwane tie na banche ba ka se omo hu ka no se di speed na omo hu na omo tirim omo na omo fa ka number ti ye du krum a ebisa krum ofo na je ka na twem ko no omo fa car number na ye car ne pepe car pepe meba atiefo a mo wo YouTube ne so krache na sam no mia me hu adwiri me oso wadi mfie sai pacho 28 people teacher wa ba o ka uru amane e pacho di asem no ka kire o aye bona amane Monday no na ye ko na ye di tu na ni esi na o ka kire se ono so ate ntino ye ngusu anhwehwe na omaye nnefua enum ndie nnefua num so a de o ka kire bia no so ya so beti oko YouTube ne so a car no na da ho no fa car ne to ho that is the car on the YouTube it is a 2020 car bo car number na minti yes 4685-20 yes 4685-20 ahusuo ne te sei koko 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 na akoko srade enso yellow red and yellow ne da ne sei yellow no da yellow ni yakakre bi da nchenchen no okay car no da Matis Chevro that way there ne boy yapa o saka we no ne mi hu bi kura wo kwan so aya ni din no menhwe Matis che che VRO vro ena LET let master dia asem na aka no Chevrolet ade no go je over there na ntimi mo a chichem wo bo CHE che VRO vro LET let simple pronunciation enti Matis Chevrolet ni bia
car no na ne picture ne da so no AS 4685-20 baby a wom de ure honhom bia nkasa wo mu ankyerɛ ampem hwɛ kwan na wom de kra kyene fa so no fa saa kwan ne nso to so ba kwa we so no wom de ne fa ya obi ya wo bi people teacher woni ne nsam hwe no obi mu ane ma ne kaya nkwase ade a mu akwa ya akwaje ka se ye de ko wiam ponche ye wi a ye fa nkusen emrantia no omo je ya no omo tete sai umodu ba kon jeje ba kon jeje na ba kon su etuntum omo ne afi akra ba ko jeje ni modu akra wo mu ti ne te sai trimi ti ho efu ya twa ayini bi ase na anubia omo twa no wo mu di wura ha no bibia ampem se baabi adimi kwai de bibi ampem za bibi pemena me kura me ka kyerɛ se bibi a ye kon de kwan bia ni ho na mo ka kyerɛ me am kyerɛ strategy bi omudi nkan de ko na o ka sa ye nkonkoto nsuo no om monitor terrain no hwɛ se enipa wa around ana enipa ni ho ti o san de o ko bai ka ojimi yan kombe kum nsi ade wiase kura na aduri say ye di ko wiam ponche ye wi a kire ba bi a ye mfa gosie na me betua nipa bi ka o endi say krache no atiefo ahohiehiem na say oda momwa fasan faka ne to so anya to TV ne so ne nko ade bibia be ye fine oba de achiam you have question me ba ma memo abusa na kosia powder no enu nso odwa so whole egg powder nourishing life naturally. Yes, I'm telling you. Kona kope kosia powder ibi. Na se ye china ye di barricade salai. Kosia powder ya ni be use oni ya ye nyoma. Wo be ye kontomre stew fa kosia powder ni bigum. Ye kosia wo be chia dia fa kosia powder. Wo be ye indomie fa kosia powder. Wo be ye kose yanso ya dia ye pekose. Enti fa kosia powder na fa ye okose. Pan wo rock bands o ade na ye kosia yenam nim di kwaso ne aye ne se powder ahodi nuru ewom na hyemu matonchom ba bia ye ton supermall supermarket yo provision store market ba bia ton yo ma bia no kwa oso pekosia powder whole egg powder your number is 0249 69 5581 Dr. Xavier yama woni adwuma mo wona wa body savior food wa ba say ye ya ka say woni a diabetes ya de ha wodom no wanya ahoto etiefo papa yi nyankopon de na bedom Ghana wo ya bedom Ghana na duani food and drugs authority for the stamp wa pem so a kire say wo you be a diabetes ya de ni bi awo don't sit down run manamoto let your leg hit your buttocks come to Dr. Xavier na winya ba bedru ha no ma savior food ibi na so kodia insulin pane kra na wa obejai diabetes ya de no be free mo jamu ama sugar level no abeye normal friend sesi afre papa no 0555 789698 papa no ne normal no Solomon Owusu saka idin spellings ya me ye ya na solo so spell dia be the same thing Chevrolet no Kofi Ben eno ose akra say wicked world mu ayete no nyame ahu ye moba wo ju obi ka asa ka kire nipa nse me di ko wiam ponche kire mba bia me fa ngosie nyame hu ye mobo Ike kwaku wose Ghana Imanu abuachi ode cham so ose akra I'm so sad for this generation baby ani o me kone dear akra den oba de akra come in yo me da say krache ebra o mfa no nkomo be na no omudi se wo no omudi o so omumienu di o e wo ka no koma na mo ni media se ombisam se na ndem ye adwuma na me se dabi ombisam se na den mankwa asor na me se o dabi na mankwa asor na me customer bi na me kosi no na me kwan so me kofi na mo frem tie ko ina akra no o mo kora ka kire me se we se petrol wo mu isa
beya mento akrangusu se ne beya ense pomp no tie kokora msanto petro kakra guso na yedeko okay akra asemi ya asemu a areho yedi nkan no ye be straight yefo se obi ani atwa ka bi su sa na daroma na wama yatifi se na wo se no ka wura no edin se obeji abrantie yedi o efize ne se die wi asete no la na wo mu ni ntino doso etimi ko ba se obi kura etimi na obi ko ya kwan na wo mo de ka no maton ka no ana otimi se da kra me wo ne se kan na wa ba be ka se ayira entine ne se obehu ni po beji ni pa di kan se eye no kure se ka no ayira ana se nyira ye no ya na edin pa ndi se muaye aka awura de be ma wo mo enanum no a wa hye wo mo no se o mu hu ya yenim ne ntira wo se enanum mo hwehwe no mo beji muaye no de obeka afa ho nti ye straight yefo na akra ohun se krachi die no na se ma wo kan de ma mi eye me ya pa ne se wo free e coffee so sa 40 Ghana na wo kan aye no onso obi wo ha de ane ke na tasi ni se wo hwe sika kese a wo mo de be manu ni ntino se ho nyo wo be ko efiri se wonim se obeje sika kese enti sika ni bre enti no wo de be ko na we su de 40 Ghana de na wo firi adwuma mu ha ko ayikura so run about kra obeje sei 20 odi a chaw kra na 15 na wo de wo ko offense wa ba 40 Ghana enti we na nya krache na wadu frupe ena dini ko duru ho na emom se ewiase no de aye na ye hu ade ba ko hen se wo ye taxi driver na enipa bi di wonam na oduru ba bia odi kan aye se Messi kahana nkameba na waka bibia foforo kan ho a ka chen se ha na waka so wode wo ba enti wo nko bio wo di esika no kra ma ne mfa no wonko sabra wom ko duru wura ho no a krachi ni wura mu no okobo spy e wo ho no ko hwe kura to aso ana kwan a obetimi afa so de ka anakọ se ho nye enti okohwe ene osan ba aye no onya adwen foforo se da bi yanko ne yanko fa nsuo ne yanfa mre workers no kwasia da nipa dodo sen na ye wura mu dwuma nipa dodo sen na kwasia da o mo ye wura mu dwuma ya wanya da bia da wanya time bia amfa eniema ankoma won na wo ye wafuo mu adwuma na ye kwasia da enya kura se bia kura ba ko ebo afuo no mo o mo ye adwuma wo wura mu ene ode bibi ekoma wo mo ene okoduru ye onante ya ba bia onim ho ye nhwe obi a wodi nipa wo afuo mu wo ye adwuma de afuo mu wonim ho eye den na wo ko ye sa wodi niema koma na wo ko 20 minutes time wo ba ya fe na beka je se ba bia wo ko ye ne kwan no wa enti na ma wo che ye ye mi wa ye ba no o san se min drive onko aha pio you should have obi a wo afuo no a wonim afuo no eyi do hwere dodo a wo de nante duru ho eni sima dodo a betimi dia nante eduru ho wo ko ba ya wo se kwan no se kwan no wa kire se na wonim ho kire se na wonim ho ona wo se nkakra chi dwin bibi efiri se obi a me no nam se si a me se me de wo ko me fie fa me kwa town me ko me fie me ko duru ba bi a me si gina ho na manante ya se ba bi a me de ne ma ne ko no kra se kwan wa wo de hwe hwa se yenhwa akakrai ka okoto nsuo na nka ense okọ antina ko se nka bra odan no se yenkoto nsuo no a no ko duru ho na ne ko ka se masa me nko bio efiri se hakakra no na show bibi na mom enya ne mfom suo pi we di ato no na di ato no endi wo awutie ye no ena wo se wo di sua de efiri se oni obi nam na woduru ha na wo se me ko hwa de aba na wo ko hwa ba yenko yanim kakra ene etwa me ma yensan fa ha aha no de onipa ni ya na ye ho yemfa bonkum so yenye se ya hyase ma adwe bi mra utirim ma adwe bi mra utirim na no mponya me kofi na adana na me ka se me ko ba bia me dim ni ka me duru run about he ya me twa kwan mu me gina taxi ba ko wa amfa me e wa na private car bi Porsche car no aduru no agina no aru ahwehwe no o se boss me hwe wa open temper enti fo me hwe na nim sa na me masa me da ase ano no se nante akura me nante sure me mfo me nimu woni ba bia me ko se fo na me hu se open tem entempa no na me masa me da ase me comments ye he ya enti wo de ko baby abusia fo se mo hu no entempa ne kasa kire me
your inner ability and tempanoa because me who ne say baby a me kono me nyina no nse o say baby a odura no wagina say masa mpacho who nsi mi wo ha minstrel enti ya nam yam hye me nam se masa ye o de kona me ko enti abusuafo de ye kan say krachi wonye mistake bia ade bi ho a eba adwen ne mantem na esan say ye ka say obi kutwa ho ene ye hwe ne edi mia ya kuro nti ene edi sua de enti say o ye taxi driver na duru baby na yemfa kakra da bi nya ha o enya ha o masa adana sa ha ne ye ba ye yenye se nu a hyase e ma adwen ne mra efiri say hu say adwenbone abanitirim efiri say kwa do bi wo so hu say nipa eturu na yanya de obedwane na emu hu say wabɔ ne mu asede a na adwenbone abanitirim fi say nipa nyini kosoro enyipa nyini e mafom nti wo koto no ya adwenbone na abanitirim nti yenhye ne nso say eba ne saa yenhwɛ na yema ye ani bi kasa kire yenso ye na ebi so hwa ya ne agi ehu atinye ani ne beba bibi pemo ani ne ba so still no obogu enya hwe nyankopon saa no kasa o eno na yifo ndi sisi ye no nyankopon se no ye oka bi kire ye na oka ya na ye mfa ya dwen ni akire ndi ehu se nyankopon na ekasa tofu ye no okohwe akwala yi be oso hu sa akra de wadwa ye ho dwonso asofo na akra dwonso wa huhum no hu sa de no wo huhum a se ne wahwe akwala de baabi o se da bia ye huhum se huhum nyina ye hwe ye de hwe amanfo so no enti ye nsua de na ye moa na obi a wahunu sa ka no hu bibi no o ma yaso ente okay na ye nhunu na asomdue emrefie ye mfa nsua de ka na medase okay Emmanuel Mensa Junior or boy critical ono so ye taxi driver and o say Nana Krobea your way of spelling shows you are old time English my pa. Yes, me the time I read literature we use die, thou. That is the time we do the English literature. This time bro for what dia say ye Nana as a set adoba for you sua de ne start using sa tracking system no. Once a cromfo ne krebu ebusa say who use tracker. Komfoni kure kromfoni busa say who use tracker na won kasa tracker bom kombe de kombe wie no ha kombe kuno she dabi kombe suro tie ma me nkira wade bi se track o ka se ane tracker bom a okay de be ye ne se ye kun ye faka na de be ye bi a tracker ne be track yen amia ba be chie se ye kunipa enioma bi wo ho a we say to scare people I say wabafie na bi amenkwa na me wo ho no abusam say nipa wo ha me ka say ai the moment you say ai no onim say nipa wo ho bone kura wontrimu obedi bone no a obejai enti tracker wom me say ai tracker wom what you say enti your boy thank you for your this thing me this year ma de nyina kedua wono nso wo America bruchimem and o say Nana Krobea in short is pronounced Chevy. Oh, media. Oh, bro, for nye down ne die English nibia. Yours is animu ayadiano. Is Chevy or Chevy? It's American car, but the word is French pronounced. Okay, some me I don't do French. Me I do English. So if I've been able to pronounce the Chevrolet is French. So if I pronounce the English, I don't do French. Okay, thank you, my brother. Thank you. Augustin Boateng. Okay, Mate Odian. Osia Busiano. Case I think one more Ashasiano, omu prelude because pictures ya krana mu show yi. Nkyerese awurana ne share bibi o baby. Obendai. Akra awura yasemi ye very sad but Nyankopon mo na ye hunu. Kano. Okay. Ayasemo. Se crash oda. Me da me na kura. Oda wona. Ya na de ni sisi uso. Se me hu that type of car no bia na me machine. Se wokọ na bia o ka wura ne se wa hu. Pa. Kwan be na abefa so. Me mesre ni se the kwan me de befa so atoni ya de me nyama. Saka no obeto abeton be say
getting to 200. Getting to 200 million. 20,000 Ghana cedis. Say a cassette pa, Sananka. Now Benya 20,000. Oh wow, private teacher wakati ya say. Private school they say 1.5, 2 million, 3 million. Yee, private teacher say bro. Koroi kura ba ye kura hadie. Me pa chao. So obusu ni ye private teacher. O nsem obi aye huni mobona man bi wate. See a private teacher say brepa aban fo edi so otna fie kura akufu ado adaroma obetuanka private teacher de se wa anya poprata papa bi anadwene wo fie na bibi kakra wo no na bi abosumi bi obeka se beje anwa ene mo na gi bibi kakra fato so wawu mesraw so unim private teacher ne ho kire no wontumi nka nkiro because teaching is a noble profession wontumi nka ne ho kire no boane kakra ate boano ti ubetumi akeka wakatua bomu anya 200 million yakoto ana ma me obata ma no mala wala obeto mini bi papa ntimi zero ade de kan nipo wa fan afran wo yentafu so wan fan ba nyam bedi asam okay adeshe I don't know ye mebie ahoma no entum na etiefo emremu bi na tre lines ni gu ho eye 0505 225578 and na 0505 224944 afeu free si Asem Beba Dabi line so 0244 211 772 so credo beba tweme me basisi ya tweme answer why me famu sisi abem enkoma aye di ni nei wadwen kire ne de opese oka but oba no attack wasemu a wo ka no ka ma honte ateni enim mesrawo medase tweme me basisi ya Miss Chania Disaheba cat sauce. Madame Sieni. Hey, and to what in your pan and what's the said Disaheba? What is Sasa? Mendia, wouldn't be. And not dear, for once, my Jewett at Disaheba Messana, who come from Mamiano. Oh, my number Tiwadansi. Miampa Caneno, Namis, Namitrina to Cheme, Nami Coco Yadia so teach me. May number Disaheba Messa, Nina to go, and the Maya free. I do some radio, yet tried you when you know watching. Yes, it's a young awkward rock as me say a person crony Jumatin baby. Sanya do say her bam mischa and come a woo now. What don't I cry? Miss Mabua Basu. Nan say, Ujina Brane. A fire do say her back campus. No, say, some Mijina, who's a me a Bamamua. A genie, a young of crap. I do some rate or beer to me. I disappear for a battery I won't go down for anyone I wouldn't fit to me. Come on, say, to find out of what to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and the swam Pentecost I saw down. I feel I have a shopping from a CPM. 0500 110 115. I do so heba, my dancing. OTEC 102.9 OTEC 102 OTEC 102 OTEC 102.9 FM. Okay, mami bia ma homa nentum na etiefo embra so bi ofrefo a odi kan e wo line so dada wada roma odi de say na aka se free hey. Hello na Krobea from Jamfi mo program tia pa from on Jamfi tia pa nyamen kama ho na ni acha se da banwa mo na na ho se afidia ya mo fo ba ya sa de na fie be di bunya sa ga sa ha pe no ma je me kada na osaka okaso won kokura
so Asem Beba Dabi unya juma na so unya juma no uka so be juma se pedete bia no unya Beshia. Ana temi experience ma ka taxi ukroma 25 years ni. Okay. Dinan kan so unya juma no wani sika na o se ko fi entinya he nyamen kan no man ho ban. Mate medase. Wa wujina how did the say na kase free he. Okay, ma minti o konta so this year. Asem Beba Dabi. Ewa se o me etu we ya ban kire na. O abosun. O be dance Oh dear. OTEC 102.9. We did the say na kase free he. Akra me chia pa Asem Beba Dabi. That's it. Video wonder me sanse electrician. Maminti o DJ Wonder. Me pesa tu junior kwanta be ba ni kru. Akra sam me chia me papa kwa bena mampa. Okay. Me so me kan Asem Beba Dabi. Bla no na wo se o mo ni ta ho. Satema o mo ka chere ne se o mo sa kwa ku ni. Na spy na o mo bo se de no kana. Okay. Empire Beba Dabi nyambe bwana aka ne ka. Yada se akrampo fon so jo so. Hello, we did the say na kase free he. So me di ba me free. Okay, Maminti o Evans. Yo, me da mo se na mo di mo pa mo. Yada se. Boy no, let's try to now put boy ne kata. Ye ni taboni. Se me kan katra ka no. Okay. Yansu yada se Evans. Hello, we did the say na kase free he. Afle ma se kwa me kase free wo tam. Maminti o se kwa me. E pa cho do beni no. Na senka ai wadi tabofo na obaje no. Na senka waje no number. Nanka wudi adanse man na hu se ka ura no hu se ye ne presa man. Asem Beba Dabi. Okay. Mate, yansu yada se. Hello, we did the say na kase free he. Ye frame akosi opon. Kase free achwa ko foria chama bi. Diem diwa ama odieti. Maminti o. Oh, ye ya be manage. Asem Beba Dabi. Papa Asem. Yamen kanu. Okay. Mate yada se. Hello, we did the say na kase free he. Hello, Nana ya Krobea Asante. Hey. Kase ni AK Abijo. Minimum wa pasu ko joma kali to the system my mono market kona no pe. Maminti we. Nana ya Krobea ya dawasi. Awo futu fa no nsempa. Na tati do ba ura no. Wa ma nani ana hontem. En kamera wa ne ko kwa no so na wata bebe to nso no. Eni kwa se kokko bi. Eti esrese adom fonya adom na ne ka no ombehu. Okay. Nana me tia me bra kwa me batu edi kufuri awo si ade. Ono mo nso da se jo so. Hello, we did the say na kase free he. Evans Maminti o. E ka tabi proof room. Maminti o Evans. Taxi do ba na ya pa o. Nyam kan ho. Okay. Asem Beba Dabi. Bye. O ma men so da se jo so ene won chia. Hello, we did the say na kase free he. Krobea. Yeah. Nana ya Asante, but already you to na su bien kama we. Enka won so. But so people watching the so adaja. Ya de bio pie watch ma pa ma. Maminti o me de Krobea ni bibi. Ke me de bia o me ka bisia eni me be free. My friend say Asem Beba Dabi e program so. Very good. Other than that make say e kam see ai afodi bu me from MTN for mobile money yi. Fraud no. Mo Krobea onim na yisia de bi wa se o frame ma. O frame TN officer. O so officer o person o kachia ni press one ye say no. Ni nyina bi koi. Ba mani ba mu so say ade ya za. And I'm here first. Kegana for enu be bia me hwe ni ba bi. Tell you about no mistake. That time I know omuye ne sai nkuto nsi ni adade ni nyina no. No omu me fa say eni ni kasa trero ko be mi wie kura no. Opare die no agya no wuye no. What them ni emu oya. Na me die na nanu mo yi wo ho a ade a ensie no e wo wo no ho no. Eno ni ade a me respect me da so. Okay. Me da say. Hello, we did the say na kasa free he. O did the say online ni munye kwabna online ni mu wo fom pa wadaroma. Safu Peter.
Hey, Nana. Yes, Safunie. Oh, live, oh, live radio. I. Some assume I see, you know. About 3-4 years, ni. My minimum beer or Timmy Fee. You're quite in a cow, my Fontaine area. Oh, Emma, Omogene Cano, which is 2 rooms are. It is bare 1 month. And I'm some going to be for a car. Oh, area 1 in Pacron. And who say, Dancofono area, Mount Fontaine. Oh, come on, Fontaine, your friend saying. A quite big damn service you walk. In Krobea, she was estimating Jansen Romoa. Aha. Eti Aquano, sorry, no someone nam Kronman or Papa, no cuckoo. One day, and no could say, Dishing, free, Nipper, or Banbam, on free, or more other fruka. And no sportsman say, take Hassan Romotier, and no coffee and TN, and no corporate my principal. First one now. And I dear Tiana or Frank or Focan on call. Kumo. Tiano Papa no Muse, almost everything, and on Samanda, and on for police. Eti Kumo from Sasad and dear Benefi. And Oman, principal before McCoy. Who believes our son could do jobbing? Ye jam crop no evidence, lack of evidence. Our bra, Omokoye, ye friends saying, a principal choose. Near identification parade, 2 points what bow in what come and worry. And so, as a woman, he got them paying for and encourage sound consulting. We are okay, Mate, Sofubita, and I also say, and no one's watching. Hello, we need a son. I can say free. Make us free at Krobea. Mamintio, Medesha. You know, can't you do my boy? I can't keep like why. I can't say. Civil. You, Mate, you. Why? Hello, we need a sign. I can say free. Hello, Mamma Fawi Waha. Oh, yeah, my last caller. Why? We did say, what can say free? And I have something better. A friend, W1 retired, Ajamine. Okay, W1, Maminti, where? The free, a Franco Bronco. Okay. And Pacho. No ne Obano no Asem na Mpemekakra. Mamintio W1. The woman say, Sa Ahumanoa. Asem Beba Dabi say, and no Obano Edisa Confono. Your friend Land Yard. Lanyard. 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 Okay. Ya de she ya beti benkum no. And I chum kakrebi at the Bible shop. Your left breast packet, you know. I know. Now, hook, it will be a shot. I know. And the check breast packet, you know. I'm not a crabby. Now, Monsieur Amano, a you. A muchin, a elastic, a muchin. Welcome by them, you know, a crab, a bomoa. Was footage now, one here, want to meet a simple. It's a Nadia. A bit to me, I shall Obano Conquer a day. No, it's impossible. It's impossible. Okay. Opinion. That's it. Retired WHOY. That's a partner. Thank you. We thank you for your credit call for the program top. Na Udide. You see. Mugis Ladan Asawasi Golden Temple. Yasu ye tailor ni Mugis Ladan Asawasi Golden Temple. You are a tailor man. Yasu we biatumpa wutie yen life. Grache kuma to ya mwate. Sabri ya abeto Asem Beba Dabi dwumadi so die. Kia ne ken ubehunu. Ate ubehunu. Yankopon kan wate. Atie for mama yamfa dwumadi no. Fancy ha na yentutu ye hofo we you be a wahu any further information about this car ya ka ho asem ya frɛ yen wa Asem Beba Dabi before number ne so why na report ma any nearest police station yen chensi ho me dey the Krobea na Yaw Asante me mo bibiara assalamu alaikum wa alaikum salam barakar sallah barakar kade
nyankopɔn yɛ adom akina ɛyɛ barikade sala ɛyɛ holiday soronko kwan so a yɛnua no muslimifoɔ nyinaa yɛ ma yɛ nyinaa yɛn ho afrinhyia pa yɛde dwumadie no asi nana mpɔfo berema ɔba adeɛ kyeame mote wɔnka jataba apɔsɔ nana adwo adom akyɛdeɛ ɔnom na ɛhyehyɛ dwumadie no nso ma no gyiiɛ ɛma me Krobea na Yaw Asante me de ba bɛsomo yɛ nyankropɔn na somdwie